na wote se nipa somasi miampa amini ana nipa somasi paani ukoko to dwani bi abompa se wurade nipa somasi so yo oba so ye bema ene situation wa komun awurade sama ne sorry na sorry a na fie gyadum obesa so de biem sa nipa sa na e kama no na nya wo a 7 preduasa ekomo ne wa wo fase a one ne nam etwa kwan bre no e wo panimu na ekomo ne wa wonto adwane ma no asem si fia wo fase sister nom ene wo esoa no obi anya wo hwe wa na otimu odin timpai papa de yo nipa bu ai obi mo bi ma no voso me kasa asem wo me se me busu ni 12 o'clock na me 12 wa na kura me pe du me bu nipa bi ho a voso wo firi wakwan mu kwa eye nipa bi wonso wo firi wakwa ye wo nipa bi ho no mu a wo tukwan be ma bi wo tukwan kwa na na yire bose ye akwai na ekwai na de menyam freedom na freedom so kope mema wo but ni freedom ne se ni kru ma ne ho nto no ni kru tete na ni kru bu no ni kru de nsam oto no so ni kru ha no dan na me kasa se mo se ye onkola bi wo papa etukwa no mu so papa bape na nkwa ne nsu gujam ya onkwa bi ho papa efiri adwuma ba pe no nyaje bi dadanie ye woni pa bi ho no mo a se ne no ma bi ekuta na hwere na nipa kwa sori dem do mo ye foto obo mpa ya ma no ti so otofo mo a empa bo ni nyina se wurade sama nipa suma sin sorry ye nyina ye Ghana ha de America nipa bi nim wote saa na wo hwe yanya jai mebi nso obi so na obi anya wo hwe ofane wo faase mu wo fie o ma wie suku ebi atwa akola bi atwa ni wo fa wo sika azu sa ni pasa no sorry wo tehwe fo mu a obi ene obo mpa ye mam ne mmom se ofase anani pa wo krom wo mu down na wo nsa so wo mu so na 7 preduasa se wo tofo mu a ofosu obi obekoni koto dwani bia no obo mpa ye mam wo be se so de bi ye oni pa ye kama no ene ne ma kirem eto ka ho a ana wo ka ho abomoden ne hwia saade no na otofo mu a nipa bompa ye mam ama wasa so de ofosu me da se no okay erotia futu sem eye miso drink ena aso yasene abrewatia ofoso be ma me na wase na me sancha yetiefo nyina na me maame sarako banso no ye chia no ene anwumre na ofoso be ma obesa asori biem ena ye kase nipa dodo na wo ho a wonom ahwease ewo abrabom wonom ehhehye niema ewo abrabom kama nso no ye kase no ni nyina asa adwiragu nipa bi wo ho a na abrabo no nya enkoso ewo mo so ye kase no eyade anema ye bisi basa ewo mo de ama no se nipa kro no ena enne Asem Mpe Nipa dwumadie ye kasa etofo ahye nkura se obesa asori biem na emfa ho ene atwetwe ya wonamu emfa ho ene enema eye nimguase na eye enema woje ohun a enji wo mu no ye ka cho so obesa asori bie fi se ebinum komu wonum afiri mu de a won so besan asori biem wa bra wo de ohun akwakohwa anase wa akwakotomo se ya hwehwere sem no wofo so be ma yankasa ya papa Job yade a ono so ekofa asa na ema ne mu bi wofa arehuo mu wofa atiti mu wofa ne yade mu ema na yire kura ka senka ono me ne nyankopon na nka de besi bia ensi na so no se wanye na se bia ene ema sa konkan edema no wa bra ofo so be ma hwe eye Job chapter 14 verse 7 ho wase na duempo a wase na duempo enida so ho ma ne se wo twa no be sa fefede a wase wonso enida so ewo ho edema wo na ye ka kire wo bia se eduebu na se da hwa na se ewu aya na efi se enida so afiri mu biem enkwa bia ne mu biem na so se ni hini tia baako ekosofom na se anwie ebesom na ya anwea pa oba hu se nkakra akra da ho na asa afefe social media da bia meka se mango bia na atofom a yenim se bia nka na brabo na ase na ni da so nyina asa no wo hwa na amango na so fefe kese bia abri zonzonzo ya che se eboso
ni nyina da ma ye nkranhye ese se duampo no etofom na se wu na ni da so wonimu so obesa afefe biemu dia how much more say enipa da sene anyankopon abowo ya wose nani ekun ho se ose ye nipa korampo no se ye nimsi ye nim nepa ya ye wode ma ye ma how much more na Awurade nyankopon ni rebe fi yen abrabom no aye afro sane abrabom no wunya no tote sa ena bema korampo no na se nipa se wo hwiase a afa wo sori anu asesa wonantie woni emahwe agun so a ena wo hu ne hyehye se bibi antimi ankan anto wa sometimes ekra no eya na wunya ho nyansesua anase nimdie bia abribia bibi ebeto ewa abrabom no wo hwe saade no no wasuamu nyansa na wanya ensem bi e de akyerɛkyerɛ enkirimafo no for so be ma Mika 7:8 ne ka asem bi ene wa watofo mo a watamfo serewo no abrewati Mika cho se Mika 7:8 wase metamfo ma wani enye me ho na se me hwe ase a mesole menu nhye wo nkuran na se de eye proverbs anase mebu senti aduonu na nchemu dunsia no so kan ye no wase na mpreso no otini ni be hwe ase wase obesan asore agina ne naso eti hwede hu se ewiase wo mu no bibi wo ho a anseye a enye ye biem eti baabi anema adwoho akwa akodru baabi anema satie si fom baabi anema asehwan akwa akodru wa ablabom ya sabre wote wadi suo eni adwendwen na ahye wo kra so ma aka ho bia ma wo kra boto wote wa ye wo sa won kanipa kra ho biem wo ma me ne wo mu si so a nanka me yabu asia ma bia me na metoma wonum die no enne sama nkosra mfiri wonum ho a me ni me kunu ne me ma anase obi a wotie mo so me ne me yire ene me ma ye buada e ba ne sen na nipa bi afa ho ene efede ne wo de efa nyina mowuo uba hu se wakwa akwafa ahoma no de akoso ne mene wakwa akokana no aduro na ye bisa wo ukoka wo no aduro na wuye no bisa sa wo kra so ekwa hefa nyagedi awo Awurade mu nafu woni to ono akasa no so oso wonim de ye ema ne ma omman so hwe ya ebro wo so ema wo so da abribia ne yanyankopon no eya wode ye kosie ohun se bibi ba ye so ebia wonam sika mu wonam toti mu na wo kwa wohu se bia baabi a wokɔ no sa wantwe wo ansan kakra no wogyawo ma wokosa akwanhia bi na abekɔ akotom obekɔ akɔtɔ fena mu odo okra bekɔ akɔba afɔde de amabonsam enti ho nyankopɔn no watwew kakra wode wo sie bre safatam no ɔse wobeyi wapie na wo ban so a wo ba na brane mu be na nimonyam mu enti na mede ma no si aka kyerɛ wo bia sɛ ɛmfa ho ne baabi a blabɔ no aginjam wa mu akɔ akoduro meso ya sɛ mfa to wo nti ena prison ni eya wa dey onya rechechire kakra ne renti me ho ne ho pi se Job ene ye nuanu mu bi ya wonom ye agidifo mapa akandifo no wonom fa mu bi ema ye tete wonom sutimi fa afena mu ne ahohaw anase wo hyew mu sa no mu sa pie dia won so enka chima with God all things are possible fasho otrimu sa obesa sole biem asa agina wo na so merade nyakopon enye wani da so for so me da no okay 5G meza ene miso drink adaroma ene ye futu semwe ebro kankan obesa sorry nana me da si ofutu na yemede pa obesa sorry eye kasa bia eye nkranhye asem na eye efutu nsuso abawum on say aware be matumi kodada wo ba ompeno de opa free ne honti no wana na wo baako na wagya wo ba na life for ma no ma asem we ne meka ade amma emma bema ene wo ma wo magya enkola no abo oba no so a oba na ye single parent a wo hwe ne ma e ba sa menua ba menyo ho basa oba bi won motu so si so na wo gina so pa ye kan ho fa ne ho ofe yie na abranti bi akodaada no ne na wo menua ba se sa de ne to a wonya mfumso se woni be me bia wo baako eye wodo e na wodi do nipa kro na wodi wani to ne so na wadi unhwamo e ma sa de we enya ba mubuo ma wabla bonye basada
sake ka ho na obesa sorry sake ka ho e ma me brebe se saje we tu omo a na ebinum afa ho mo buru omo ho because be ma na amana call ohaw mu enti no so like wato form ono so buru ne ho saa ontumi nsi ne dada mu bio da bi emema me brebe kwa no dodo no apɛ oba wa wo ba ko because oba wo ba ko a se bia no osua nyema me brebe mposemfonso bi na ebaaye ema nipa ni gya no wɔ ya onya saa de ni biem yes na adwenem kura da ho yes se na adwenem da ho entis oba wa wo ba ko anamienu ana even me ensa kura no won say you minim woman bi no wa wo 6 be ma ye no ho ade we ye na you for people ni bi nti mesre me nuan mo ma mo a me ma dada mo bema obi tumi e de nani to bema so mfie me bebe obehwe no bema no emeware no na like na bra bo no ompe bibi nye me nua baba sa padwuma bi ye dress didi ye kama ma honya kono na sabe bema no obedada wo no benya bema o chen saa bema no na nada bia me ka cho se me wo broken heart anu aduru broken heart na no aduru ho broken heart na no aduru ani se enipa o ma broken heart no fa sa enipa o chen no enipa o ma broken heart no se mi wo wusu ametiwe se oba bi ma me broken heart a me pese etu atwa me fa se me fa nipa oba ne ho ofa chen se enipa no ma broken heart no enti mesre mi nua mo ma wo ba ko asebe mo gina no so eburu mo ho ne ade no mesre wo ba ko a won say kra afa kwa no wahu ablabo na ni so ankasa na wo be sa sole ena broni kan say the downfall of a man is not the end of his life so wahu na masatum enipa a emema ne ma omunya kwanya tu kwan kwa brochu a ye deport wo mo mesrom se wakwa brochu na bibi ntu abaga na eno nche se wabrabo no akwa wiye se me preduasan abrochu nye heaven mesro sake kan ho ne betimi aba se bia abrochire ba bia wo koye na wunshuru ani ho no mo me kai ai man ya o actor me Asem Mpe akrobeto em say okwa abrochire obi tu ne fo say ni nhura wo Ghana ha sei abrochire no obekọ bet wo kwa na okwa kodi holidays na yede aba enti mesro me nua mema ebema me bebe ebi ko UK US abrochire amai me bebe so ye do ma bagana ebinum afa ho adane akọwensa for da bi mesre wo tofo mo nche se wo wie ya no wo tofo mo ye bema da bia me ka se bema bia te se iron rolls no se abrosan si wonum ne se edwirigu a cement no blocks na se wo de yahwe yenye eje se wo de fili bibi na emom se onye steel bender papa iron rolls no betimi asa de ye adwuma foforo bema bia so hwe wablabo yi a why say iron rolls no enti mesre mo amatu kwan ma ya bom abane ade mo mfa nye ensa wie ne adwendwen ne akwadwo na nyameti ase wo ye ho ku bobra na ebetuma ba se na hunhia wo Ghana ya nana wo be sa sori me da ase okay home producers so ye adwuma o so ene date ne 30th signal na ba ene 30th da bia na me ba ko aka hu me pentamo me pentama me akọ obi se me pentama me akọ na me ye koto aba na me ka kire no na aba no beto ada bi mini party bia mini kokromoti kura ho on to aba mini kokromoti e de to aba mini party bia me twa campaign message e be ba campaign na me twa eno na be hu se wo beto akwa ha na so beto akwa se na se message no de omo ka no dudu no awo nye odi fi ada me ka ho asem me twa campaign message okay obesa sode eno ti mesre se miso drink ene 5G meza ena omo so yasene ye de afutu sem we ba wo chena 5G meza no omanfo bi so omo nkan be hwe chena no wo mo mbedi ka afre nipa 10 na be frɛ no ye be mo 5G meza ne bi na omo aka hwe kama birthday loading no so so Jesus Lina Junior Senior atase wa birthday no so 0551 931 0551 931 0548 931 ubesa so di biem hello Oforisuo ye Namhoya de kama pa legend ni hoye why legend omla samwa an hoye
Ninu na want me amene. Ne ho dodo no. And the omno pie man, I send a more cast watching it there, Fremu. Before we go, we are the Chia, now Michia, you got a movie. To Sabe solid you. And yes, where you must say. Now, Uti Wana Usu, now, oppose to have a catcher say. To Sabe solid you. Now, sorry, out is here. Now, thou can't solid you. Ono die wow. So Kenya na bo ho so. Na djuma we a say man Kenya me man sole bi mu a. Wa he adia me di no e be di. Te mi di be ye do wo pate for e be di. Te nya so fo so abetu ye ko say. To sa be sole bi o. Now de o sole a o to class one mo. I mean na me fa sole bi o. On die o boa. O ti me sole bi o. Fo so ni nya me ye djuma. No okay. Hello. Baby, I'm free with Dean Ubesa sorry. Okay. Sompa FM. Okay. Okay. Hello. Barema for Otobrosie. K Edu. Council K Edu gas oven. Papa. Yeah, I said, oh, yes, yes, for no. And the clear or here and why is a pa. Yeah, na what that memo munti I was so crap so and I was answering a penny year. Yes, I did. If I form us on the encounter, Wabuni Trinko, and I mentioned no pa. Sir, a producer, a Joe Sue of a number of friends and a man of 50 cities at okay. Okay. And the Papana Kasama. Na mentioned. Now, I think we'll see the boss on the country, na win a war any idea. And one of the spy you can say, Bon Hosso, why are you ready? A friend, you know. Say, a Juma win you a dear free moi. A Juma for the brave. A day also the Iron Ross and Faton Home say, ah, Papa, not getting mood. Iron Ross and Padana Budia. So a dano, I don't go to meet my side, Danny for fraud. I also Fred, the about 50 I talk credit to it. Okay. I don't gas of you, what crab of fire. Okay. Hello. Yeah, we didn't baby are free, Ubesa Swade. Yet you. Okay. Yeah, production line no be good so the chatro no. Me number no. No. Okay. Hello. 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 Baby, I'm free with Dean Obesa sorry. First you them yeah, friend Dixon Okay, say free. You ready? And the topic here. Me am Asem and now I can't manage. Na ne yesi be men su fosu be ma mati sueni me papa. They are branch here message
nyamishira me ntɛm na metumi tɔ kaa maako nan ibenya kidney problem ɛma time na me ho ɔdɛ ɛnamfoɔ edi m'akyi mekɔ adi ahodoɔ gɔrɔ wɔsu the don ɛna me ɛfɛ me afei de me yare ya menya kidney ɛtɔn me kaa na de hwɛ me afei de na the don ɛne bɔsu ɛfɛ me na afei ɛfɛ me akɔgyimaa Sompa FM. And I'm not yet the money. And my whole brand of my wedding, what I was asking. The 2 times when you now watch the buyer, the gunner for you. I made those not adding. Now, it's uncanny, they say, they bore me hustle, the name in the feeling son. Mamma, I didn't air mum. Yet the Mitchell knows so, and my diminish diano, number 2, number the number 3, and number 2. The now of one of the Tomu Mudia Minomo Coban, a moon in our palm. Now, in Sankas, for this thing, a minimum, softly soft, a new balloon of one, and now making a silly better. And then Yama Yin, Obama Yen, and what they moved down the coil. I won't change him, and that won't happen. I'm making a cat to talk out, Miss Badger. I figure or say, it's what I had as Abba. It is a command. Yes, Sompa. And Casa, to be a woman and cat aho. It's and if to send me out with the abam, I know the Nanoshi. It's a catch will be crying, say, Bra, and Yamaye Basan, the Kamedi Moto, the Mina, you chairman, and I come out so I'm Primanco Menima, coming down so to the team, and since Sanka for rather say, a more ceremony, I'm not no more cover, or more at the F2 meeting. And no moon out there, Cabashon and Nase. I many other. Ewo Abrabona Libun. Tinyango point shout. Now when you're okay. Your best or more friend, you know, your pon more friend, Madaruma. Hello. Udi baby, I'm free. Okay, free. Yet you. Sompa FM. Okay, hello. Hello, Fosu. Yeah. Fosu, Pizarro, you neglect to drink. Obesa, sorry. Obesa, sorry, Fosu. I asked some Cassia, papa. Now, Obesa, sorry, so in Krabatano, so Dawson. Now, Fosu of a care, do not Bonabasu. As about time, was it so be a human as or you marshal and you a dear. Mobamu. Now, Fosu, so we are Juma. Na efa kwan bi so na wajuma fi unsa wa bra woni ho fo a ye ya papa na no voso nyankopon no duru ba bi a se ne osie na de no se ade bi kutawo na se odi bi do kan ho a obeya ahoma so ya ni pay no obema obeti so na emom no se wajinu firi unsa mo a na wa maw de so chen ye kutawo no enti ko ba sa afa ba se wadwi nyina ayo prekese na wo hu de wonye utimi kura ma waba mbu se awrade wona wo yemi se na nso ni mi hoye ndi mesere se bibia na ne wo nso bibia mu no asem bia ni wana nso bia ni waso che ni padua ni padua so che asem yehozo yemma ye ho so na bibia ato ye bia no yempedie ni nhwe nyame na nyame wo nhira ye na yeso ntime bo afoforo yehozo Pizarro kinkas makrao okay hello baby I'm free wudin obesa sorry okay.
Dabi. Amen. Sompa. Amen. Okay, hello. Oforisuo be me. Yay. Papa na bibia bako die. Sompa ni akatu apentiu. Ye do ba de na se na omna samwa ablewatia. Sabu papa abla de na hodo na. Ye utu kantan kaso bia woye. Obia ho dene. Ye do ba de na se woye SK Bolas na mene hene. Obuase sekte charam de kasa efri. Oforisuo. Ye Eduambo when it does what say you can't so best have said ya. Baby ahwe ase no e wa na be sole. Then as what you go a and just we ya no no. Oduma say ya and just we ya no no. Say you want to be bowa and just we ya no. Ya pinti se baby ahwe ase no. E wa na be sole. Na futu de be ye die. E be ya so mle enke si a e benye ni da so me san say baby ahwe ase no. E wa ni e be sign asole. Muni nyamenye djuma. We SK Bolas. Okay. Hello. 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 Oh. Hello. Ojina susu. Okay, yamfa ofre no enyina ensi ha na odofo ma men kancho na nwumre se eyetenya baby a wate ahwe no where you have stumble and fall no me kancho se ene obesa sori biem na sori na wo be sori no ebeye nkunimdi na ebeye nigye ama afoforo nyina da atumi ede waye nhweso dua na waye ahyanso de ama foforo so abrabo se nipa so mesi wantoto ne ho ase wabɔ ne ho so wama ne ho so wabra woto fam amanfo sere no ntodofo obesa sode emfante bia do a wo mu ani adwuma no eseye obesa sode biem eno ani afutusem a ene yede brew miso drink 5G meza adawruma ene yede afutusem yi ebrewo eyiyo aponto abadinto no odofo se ukọ na ukọ miso drink ribia ebeboa na wahoho a waba no watumi dia serve papa manager Daniel ewo 21st Kindekashwa overseas Bekan supermarket sister sewa abawa post office adomanje ukọ ubenya bi ato mama Esther ewo outcome Royal Ventures Baptist University okwa ubenya bi ato abuakwa na mekacho se na Sachi Enterprise asafo binchi one VIP car park no na edihwe ni mu ye friend na Sachi wa matufo we so 0246270221 0246270221 kwaku achiri company limited ewo poe mantemu Eastern region yakwa kwaku achiri ho miso drink 5G meza ibenya bi ato ni doso pom 0243329414 0243329414 yanko kwaku achiri company limited poe mantemu KF Kinju Enterprise enum hotel heyei swame opamangu abrosanim ho enabo KF Kinju Enterprise babia tasifo no ejina no a KF Kinju okwa 5G meza eni mizo drink onya biato na woso ode akodi ujuma yeko ade akoyanim orafo ma men kan kire wo se Sompa sika promotion wana wadi bie nyina no wo bo wonsam hia se we eno libilibi no labalaba utwa 5CD antoma wo wia enkoto no yempon no na wanya sika ede ahye ubotum enya asem keto akora eno ti wodofo 5CD Sompa sika no 5CD Sompa sika promotion ye masika ede atubotum *256*3# *256*3#
3#. Eno tino dia obetwa no eno ena be ma kwan na wadi bi kama. We aya Sompa sika. We aya Sompa sika promotion ena ye kon ede akoye nim no. Dia wa ba no ena ye twa no na ye de ye dwumadi no nyina atatem na nyoma akonkai de wo ba no. Wodofo ena sam wada proso no anu den papa hey asemidika asemiditie ewo Sompa Mpe Nipa so wodofo ena asem wa eba no wanya biantia wayo ho na anu den asem no anu den papa na timi se mame no nani abre se krodom efrise ena asem na eba no na awreho papa memma bia nyinyine wu omo nkope wo mo size he ade bia memma bi no odofo so ma hwa asesa wo ma brabo ene wo ma seta no wo ma dwene a emmoa wo nkra akoda wodi emfinhia edumiensa wa fefe no noki okay yeko emfa koyenim maame mema wakwa aba ya openi obapa wadawruma ya na wabeka samuno no wakasa de amame ewiase afa na nyina obi etie wasemi ewo Sompa Mpe Nipa ye no tententu ba force ye boye ntaba mu a ye nam soro ye san enam fom mema wakwa aba biem ya openi obapa din de sei pa cho me de maame Lizzy free hin na ba ye pa cho me fra agre ka chere made na unchi pan he e ba cho me free voter region Noki and two ye davi anaye dada me davi dada de na je so ya abrewa ho anasem ko kan bi tiro bi ko ya ama adwene ma me wakosam ne sen a wode abeda Sompa Mpe Nipa sa yen ene betumi aboa wo me pa cho enwumre de empanifo se bonne kra ikrum me pa cho me ba ne spendila bo hene wa agesi na ya wa abrepo na itu fat man ye betina abrepo ye ba ye no na oko school wa bansma Sompa FM minimi kru enter ye asaka kakra ye jai na bese ko mama agriculture made me ko ye no na me be o ka na papa o mi ja wa re no ka na papa onom eti o ka onom no no o mba makwa na ka so mra o ba ye no afi mi hwe na yina wa ye basa na nima ye pimples ne yuna so hene wa wonyam o se da bi menyam na me wonyam sen wonyam esi me ba me nwa ba ko fe na fia no koto test no nyam so ne ho se be ne Collins nso ne hwan ene ne mi sister mu nyina ba mu bi on ba mu bi na ye boy ne friend na Collins say no hene wa aka kire mi o so wonyam na wo na wanyam no wo se man nkan show da sani bi na me say eh na ohun ne hemfo se mi ohun no musko ba kire ade ho boy ba national service wo musko monom bantsma matadis na boy na down no no otu an fair man na kosi abrepo ena one ne ka so period na mama boy ba abrepo ena one ne call hotel wo asafo na say o say okosuku we I bantsma matadis ona namba ni kosuku sata no odi mfie say pa 13 years me pa sha ena odi ni ko hotel me pa sha I was say wa asafo hotel no asafo we mo hotel ni din odi ntio me pa sha you ena one ne call na me friends Collins say no hene wa aka kire mi o oso wonyam na etesen me di wan kam no kra nkire no kwa na yakra ba ya ma o meme nse ba kuma mama se no nyesa kwa me be fa so no cause o wanyi so ko university awie o mama se me ja pade boy ni zoom se no kra ono a Collins no so ye teacher ni me pa cho ye ni modwuma se wo ye wadwane okay wadwane obey national service school brave obey national na down for national service to ko sa na down for no okay na oni akra ye ko hotel me ho na me ni ho etinyin se ni me hu sa akra no nyam no na ni ma ye nsan ya dada bi sa no na ye ko to test na ye ko check na next thing aso nya 4 months 2 weeks na me say eh enso no yam tra na next thing ka che ne se bra so hospital o ka se na wan fa dura nkan yin sen no ma me so me ntete me hwe no won nya me no kwani me hwe ma na wo Collins no next ni friend na o kwa 150 cedis what 20 na next thing ka che ne say to kwa mama na 1 million da kuta na next thing ka say ukun this on Collins no say na was 30 cedis no ka che Collins say ye mfa 30 cedis in my hospital oba wanyem 30 cedis ma next thing na ka say no say friend no hene wo bra so hospital so odi tum oya no afre Collins na o discuss ko sine so 1 million
oko mi odman mi no no fi se ohene wa we me say brey calling sika be di insen na woni mi na 5 million and I know for being so Israel on also Sunday 5 million see Mr. Fosu na or the brey na eti sesi no Collins no away me pa cho say am friend Collins or the Isaac Boampon na den or the Collins na mamu or the Collins na man ben your friend Collins Kwame Collins say or the Isaac Boampon now no am say me that Asem Mpe Nipa abedwafo na me bra mo finding out who say what picture ko hide baby ko hu sa no ne picture no sa on the Collins or the Isaac Boampon edi mi kwambo sa asoso on sa sesi a wo kuro be so o fra o so free ya bununi sa no kan fa o sene ma me wo e kwan we say so ye fra o sen kra kwan we say so esu ofia ho na ne ma me wo mpeso ba che na kira kwan wan ne ho kalebule ni azan bi o fra ma me pabo nya ka me se mato atwene me nhwa akra ne sen obi kwan bo wo nhwe ne yi obi wa wo nhwe ne ba me dem nya 20 cities man Collins so also ye kremoni a okuta buta fre nyakopon ada da be adwan na akra 13 so na ba be wa hwe no na wudi sam fon che me fa na wudi sam fon no so wo san so buta na do bo mabutu fom na wo fre ala sa na do mabutu so no e na ne no me because ni pa boni ni wa say akra na brabo wona ne nyem ye wonya kokko se twetwe na se titie ni na se nyina kokko wonya de wona ne nyem ye kokko abetwetwe na se a doctor ka so nti mo operation nyame adom otimi kokko na da so kokko na betwetwe na to ai wona na se nyina am ka so operation wona ne kwaya sadness na kokko bia ntwa ne ba bia waja ne problem waja na kwatete ma me ntu susu se Collins no eno ba ye bibi no anya sa ya de na me ba cho me jutum preko pe de na betimi ade adanse e one ne nya sa na kra no hwi ni ne ho hwi sa kokko de me kra ma to ma 7 sa kokko ne ma bi ntwa ba bia Collins be fa ne kwa asafo ne kwa dae no eno onyinsen no nya sa ha no onyinsen ni the doctor say ka so me operation etuba na ka so de ne kwa asafo me pa cho mba na ka so ne ko no she school ata na hotel run ka say ye mbe school atare ma me rem eno ka say o ma be din community 30 no 70 cedis so ne dem no ma no 20 cedis or the iPhone na dada akola no me fra Collins ka so the media agora me mama me da homa abon because one say me japade bia wo she biala kumasa abonti nipa anyina pie bra one say me ba adwo ahene wa wanyinsen ne mpafiri me nyinsen won hwe no wo fa na me ka se me bo dua ku ato atwene because wajwa na kwatete me fra wo se unwane se himfa na me kwa ko hu na me na abo mpo se me nwane nya picture wudi ni wo do ho hide me se senya wo a me jitu mpreko pe se brane kwa die ni wo da wo senya wo a me me ba na wo na na da una hu no na se na ote o ya kama ogina so wa ma na tete go ko ni num ni moja wa ya basa una be fa akwa na ma tete asai 13 years there no wa wode no nim fa ho ana me na de ha batum sa me to pampers to lato ogina akwa ya ko de Bras hospital o Collins me fro ka kire wo si yi ya me kan kire fro kan kire ye me fro switch off FM wo fa na kan se wa hwe ya me da ho metie be bo dua ku ato akone e de obusuafo adanse cause the way wo shame ni bre akola iwu be me say bre Collins me hu da wanyam na ofin kran wo fra kran na obaye be me say bre me nte won kan biyo ma me enti sesia no free abra oba no enyem ye no ebesi ene no say ye kan antenatal wo ko maternity ye yi no free maternity no Collins oni mu bibia me pa show there bi odi mu hwe Collins in that TV so me pa show wada ro na da wono mo no na hwa na to akoda ni din me pa show me aka na me tu ni din me fra Collins odi kan ka se Mariam na me se me the phone so de wo ye kremoni a me kremofo sabi omoto din a me ni so mo se me tu din fa Mariam na ma phone ne so na ka chere da Mariam na se no me nyi ntum ti me na me to akwara ni se nya me ya adom na Collins no me da beda mpanifo ya chini se twon so ne Collins na o di body be o de Isaac Boampon ni din ba ko ne de sen Joel Isaac Boampon Joel ni din da Facebook no wo si school mo no ko sra obi a wo kira de ho na je se na wonya adwuma wo school me pa so da bi wonya adwuma ho ba bia yenyi school no mfirim na je se no ko sra obi keke ene wo na wan kire na kira kwan ankire mo me pa so wan kire na kira ko mo se me ba na adwen wo from low average to da adwen ka sie to akola di trim enam say Collins okuta adwen so ba na adwen wo from wo de wo low average na adwen wo from wo se wo ba na wo low de average kra na adwen wo from na just oba na adwene wo from eto you just odada no saba pepper penny no okay tweme ne pensuo bi fa minim me ba sesi a
3A Herbal Center odofo yenko na yenko tue koko na se ababa we koko ne ma mesi twetwa wo se die tunie 3A Herbal Center obetu ase ne odi amam koko ne betumi atutu fa ko esisi nyina da emfa ho ne twumwa ne sampahye so na hye no so asase nyina wako osisi nyina no 3A Herbal Center ne nupa wodi abatri ko capsules koko master eno ene di tutu koko na se ene anwumiri odofo osisi ya chia wo amama gira osisi koko uja wo nan ye moja firi mu ba koko na yesa wo udware uti ho koko ye ya de bone papa odofo ne be ma koko ani magu ase wa bra ye nom 3 koko capsules koko master na ye di etu koko na se eno nti wani so yo wisi eduru ba bia no pa wo to mo maso chok ansan wo hu ade 3 koko capsules koko master ene de etu koko na se bibia besisu widim oba utwa kaba no chi a ma o wedie no memma no se tuntun bisisim koko ene ye sansen kire ne no ye ko ne ye kotobi e wo kolina ka ba dani heba misi eba ne apidank ubenya 3 koko capsules ni bi na wo de etu koko na se 0546 107 107 0546 107 107 3 koko capsules koko master papa prekese powder odofo immune booster papa de metumi aka kire no se covid de ba ye ne anya prekese powder ye ne se Canada fo ne Italy fo mu sano ke mamrofo ne bi nom ye efiri se ye wade ye ewo Africa ha ye wade ye ewo Ghana ha hwe na prekese powder no na chiri wo kuma se hewo enu tiamafo teso mfaso ewo asantemem ha enu to obi biada we unipa bi wa buruchiri wodofo pebi famane no ye prekese powder anya prekese ne kwa wo debi na ya de enubra bi ne nyoma bi ne atwetwe anuane nyuro bi firi kwanzo soam ene ade aka prekese ne ho medical ka cho se prekese no enye Israel ene Ghana ha prekese duansi baabi abiem eno enso eye asenso de ema afoforo odofo eduru baabi a wakoma no ebo kinkim dodo na wo ba sa wonyem na woni moja ukọwo a obebre enimia moja wie no ye fe woni ase ye fe onsa no emoja ni ho eye prekese powder ena meka fo na media ma cholesterol no ya ma pressure na bawo if you say untimu nyina da saade agye ho afa prekese powder order for say bigu nsuom wo boto na ne okanumu a na wo nom na me catch you say fufu na ya ready to chop no sa prekese ne bigu nkwanem kanum prekese ne bajim kama o chia wo kon esa nkwan no na esa wo ho ayade eno ti sugar no ewo fom yenom prekese powder ebeboyen obo herbal clinic adwato adumani ubenya biato dani heba apidak Mr. Heba KNG atoshu ubenya biato na wope hu komopa di prekese powder na wato bia gu so to over the counter wato bia ko na wato so ateso mfaso powder eyo bo heba yefre wo mo ahoma trufo we so 0249 761 508 0249 761 508 and 024 0257 472506 0257 472506 aya prekese powder 21st clinic sciatica expert 21st clinic wo sciatica expert na dia 21st clinic kompeso obehu sa ya de bi na friend sciatica no o na etu ase e de amount eso sisi afase mo na kokum akosu na ase na bibimem ade 21st clinic abasobode awagye e wo sa sciatica yare no ho no enya asem ketwa wo na tumi esasa ya de wi na ogye abasobode e wo broni krum odofo se 21st clinic kokọ no atumi asasa sciatica yare no na ne efrifie na yade no ehunhum yade na 21st clinic say ye sciatica no ko ade a wo de bibiduro be kan bibiduro no di tu yade ase e wo 21st clinic yade bi efri tunwa no kosu na ase 21st clinic se fabra na wontu ase emfama laboratory ne scan fidia hudopi 15 branches and a Ghana member Kumase ehwa overseas woni Alpha Radio no and be ho cancer quarters called Johnson wo boase Domi market enkran sunwane nkranza tachiman 21st clinic nyemini 0540311311 0540311311 Joe Apple Electricals wodofo yenko Joe Apple akache na yenko enkotowo ya papa se etowo ya papa na yede awoya yefie nyanya kosombu anyama hoden kanea na bibia betofom bia yetumi ahodi a eye signal cable na mekanfo na media mawo abeduma sante abedum Kumase Joe Apple Electricals
ɛna akɔfa signal cable aba na ɛnkane na wo ɛnkane tema wo na dwopa hu sɛ amanfoɔ te so mfa so no ɛna ɔse debi mɛkɔ akɔfa bi aba santemem ɛna ɔkɔfa signal cable bae na signal cable na wanwade wɔ mu sɛ ɛyɛ Ghana wada no ɛne ɛhwɛyɛ ɛne ɛde yɛ signal cable ɛno nti ɛnkɔtɔ wɔ yɛ bia ɛma wo fie ɛnkɔhye signal cable na mekanfo de ama wɔ ɛyɛ kɔpa wɔ yason ɔrɔfo kɔtɔ bi na yɛntew so Ghana Standard Board agye atum Energy Commission agye atum electrician fo nyina agye atum na nika sɛm wɔ mu sɛ electrician fo no ɔmo kɔtɔ a yɛwɔ tete so bi a yɛde ɛma wɔ mo ɛyɛ signal cable ɛna mekanfo na media mam ɔrɔfo kɔne kɔtɔ bi ɛma wo fie ɛnhyɛ answer fire service for kra jatum say wem no kuma se amuni bedia dance say etu otwa he wa wo ya ofie no na nya signal cable twetwe wo ya ne film na koto signal cable de jo apawu akofa abane bi Japan house woni MTN no omabro sakese no ene di ehwe nimu RCC tasi run de nyame obehu jo apawu electricals ko na koto signal cable ni bi ebeboa wo ye papa 0246 90 58 98 0246 90 58 98 and 0543 934550 0543 934550 Freju Apau no bema signal cable ni bi Odi4 Samuel Prayer and Counseling Center eweye brem yanko Odi4 ba kopɛ akwankyerɛ papa ɛne Odi4 Samuel na enemi koduru ho no enipa ɛwɔ ho no enya asɛm ketwa odofo kɔnne kɔgya akwankyerɛ wate bronya no ba enkonkɔbɔ bosia wɔ bangi o ne yɛ metwetwe enkonkɔbɔ fiefo bosia o quick loan for no ombeyere enu tino kɔpa akwankyerɛ papa na nwoma a wodi sika no akwafa no ɛso atimi abamfa so ama ɛyɛ ka ana aba so promise and free enim guase na yade ayɛ kwankro odofo spiritual marriage no how akwantu sema ye bisi basa na me kanfo Odi4 Summer Prayer and Counseling Center awade no wade ya che ebantumi mem yenko Odi4 Summer ho obeboa yen akwankyerɛ papa no odofo adanse die di atwaguo no enya asem ketoa Jabba family house ho ene jakoko no aso Odi4 Samuel woju omanfo konua ede afri wom so 0504 588 454 0504 588 454 and 0578 40 55 19 0578 40 55 19 and 0265 441 995 0265 441 995 Mercy ahe boboa no eho ene jakoko no aso na wote ho oyɛ den na ekɔ Odi4 Samuel ho enwoma ebekonkai ede amount papa odofo ye yasɛm a yanuguso a yetie no abrante Isaac no wanyanya brasem maame yetie wo Sompa FM Collins ne die me strama mpani fo momoa me Collins wote men ka ya wo bia wote men ka malizi me na me do aba sompa ase no wanya madwo ahene wa ase na blabo wonna ba be wo akora no so wonhwe no o France hunu nsama aka nyina sabio mi hunu ti na mi hunu nan wo nua ba me se bra sompa na bra mpani fo frɛw ma frɛw fo so aka akyerɛw se me do aba sompa o so ma me tese oni obi awa wanhwew o papa ewu ajamutu ma me tese oni obi awa wanhwew school wo wa ko university we dey na siri ni akora wo hene wa 13 years me won 16 February 2009 ewa bra so wa banyemo na behwa akora no na dem last year no na di so pepe me uni asem bia enya sam me aba atwo pieto mba ma ho akyerɛw tina me na beda mpanifo maame na kyese akwade wonhwe no da kura na akwade wo no wadi mfie sai pa acho wanya abosu me do 10 months wadi wanya 10 months ne kapre kura anto aduane ma akwade da ne sika ode by hospital no otua aminu and o send 30 cedi 20 cedis me hwehwe nyamia 5 million and ane wo fan so send 5 million ma Mr. Fusno the brave na wakɔbɔ na busuafo amane me pa acho me na busuafo o ka chem sane ma me wo ayi kwan we say so ofia na kyerɛ sɛ ababa wei ɛyɛ ɔbɛyi Collins no wamfana nkofie bi hotel no kɔfa no me pa acho wadaro me sa pepe eti sɛ yɛ ka sɛ yɛ ɔnkɔkyerɛ baabi ɔkɔfa no a hotel hɔ no obetimi de akɔ wamfana nkɔ ni fie me pa acho de no so kɔfro ba sakɔ akra MC a mofa abrante Collins no Isaac no picture ento so ifiri sɛ ɔno kora no
watete dada no okay Nino said that na ho nanso so no mama o say ni di Isaac di Buampon Isaac Buampon so mama edin hu for self and Kwame Collins say the Kwame Isaac Buampon one na hia physical me you da mra nyinsan ne ba ye me ka so mra me hu nanim nya sampan fo bi so mu som amamo de akọ dop so se he e ma oba ye wo gitum say ye ono a ko pe oba to pan e de bai e ma ye net na se ne ka sa no so company bi adwuma mo frɛ no o se first no adwuma be set office na mo ye mo ko gele letter ni ada de ba ni bi o mo soma no na free ho o so free ho no me se sei ansi no oba o sa ko eno ano no o fra meba mi nwane se sen meba tini wo fa no ena diska no kosi o so obedwane odwane na obi frɛ no no say o me ache no ti papa ne ka sai no de no fa number man no so you can say ne ma me say ni ade no woni na hia ba akopɛ ba acha ba akopɛ oba ye fie agriculture ma di nsuo ena oba woni ni hia di sei me pa acha onyin sen ni mo na me ni hia ya che se me fa se be na amansi ni me pa acha okay se so pase e de na ma wo me pese Collins oba no be ha akora no na de emra ne se no emra ne ni mame okay na che se Collins no unhu na kira kwai MC amofa ne ni fonyini no ntoso mofa ne fonyini no ntoso Collins no ene da so no se sia no ye hu na kira kwai ono a o ma mehwa akoda no na abrahu sem wom ne se ababa wa wo hene wa no okofa no hotel enti ebase ye kwa akopɛ Collins fia sa hotel ho ene wo hene wa enim eno so akoya asem sebe ye ne Dr. KKB Herbal Center entwetwe enkomo si madu so na ye ntoa so efri se ababa wa wo hene wa no wonu ankasa ewo fia ha yiwia ono so ba beto ankomo so etwetwe ne so efri se konsuo on bo na hina ono ankasa ene tija no ena wo hu se de ACS no ene fa ko mu koshia ye animu adefe sem o ka kire no ansana odi na chie no eno so age nkomo bia ye ko aba na yaba beto so ye ne Dr. KKB Herbal Center etwetwe nkomo the Vince doctor wono sa doctor we no se bra miento nchia no wo se bra miento nchia tetetetetia Dr. Memo akwaba mejozo Oforisuo bibi aboko de otwede apone na nanom Dr. Anwumere wo ho aye fedodo that's do pam wata na wakasa krachi su wo mu yes wo ye Dr. Prim said you see ball life no duru ba bia kra no obi wa so be se na ho no no ma bibi duru kra anya akono enso so no ekwa bi so no nananom enu brani no hini no ena yede esa yade Dr. Memo akwa babiem mejoso Oforisuo aso ye bokode otwede apone na nanom o manfo pinu an beje number ya o moba inyekwasem pa o moba pa Doctor de ya manfo de kura ne se o mo se ye kakasa pa wo ya de yes ade paso na ton ne ho okwasem se wo se onyi sika o mo mra me nton chia no ena yi wo mo akono e wo mo fe Oforisuo okwasem chiato la chi o here ba ku bi wo santasi na na chia obeye se kan stroke or the tender case to so afi onu awe na wo twimi enu no diskana nkasa aba or the tender case to so na kan onim se bia efa o Dr. Abomani akanyiska o afi 2 weeks pepe no di mika diskana aba ya we ma ba ku bi so wadum o so to phones no di 13 Pro Max the yale re gwana a week yale afi me hwe na nim na mesre to the phone number Dr. Minu ne di djuma phone number Dr. Wati atiefo tie say Dr. KKB Herbal Center de biara da say de ye ka no the Vince doctor ye ne efre ye ba ntini mu adwuma ye ne ye mu expert it is stroke the diabetes expert Dr. KKB Herbal Center ya re bia ye do kru of say fa ntini mu any stroke and diabetes de ye ne ye mu expert a stroke diabetes do na friend the Vince expert de biara da ye say ye promotion busumi mu ni nyina free day 1 hour de be baso e ko si se busumi na wiye ye se betua just 500 Ghana cedis ye be se ma wakwanya ma watua ne nkakra ko si se yare na si betu yes ana se wo si woni gidi a wachinchi abrani da so asa ene ye se beto nchia wasase efie edan ka ana o pro to be edan fa beto so
na hwese na hu say yes ye na nu bra kroje no eda so te ase say eda so te ase enwu ye fa number no 0557 34 60 0557 34 60 and 0246 71 69 82 and 020 36 46 111 so the biara da yekase yare bi wo ho akane no ka obeti din yesi eyesebe askafo yare bi say stroke and the yesikafo yare and so yaka ma ya to it mi say stroke ni adro and so ye be ma tie for say how the bad doctor KKB ye ba say the biara da ye display videos ma ada san hu say ampa say stroke wa akade a ye nu bra kroji ye na no makwan a ye di to ase stroke bebrebe ya edo kru ni pa nyina ye ntinim ma moja di mu afusan de ko adwene akuma ni mu no se baabi sisi na moja ntimi anko adwene ana akuma ni mu yi a en ko fa sa stroke ya re ya juju ya re de ba wo de ba Dr. KKB ya ba center ye nya abotedi nu bra kroji se de videos no ebe display ma da sa hu se de wo mo omodo omo yare ba Dr. KKB ya ba center no mu stroke na edi nu bra kroji atu ase da biara da a ye bi o video o TV so mo abansan ehunu no enema bi wo ha ekofa stroke de ba ofrenso ya ye hu be ye mpamua obi wo ho asebe wakoye family planning be 6 months 2 years 1 year 3 years the menses ma ohuni say ya normal mojafina ka wudienim ekosisi ntini edidimo akodu ba bia na abeja ne sisi yare ana obi wo se bibi wo miyem se mpane bibi ni na miyem wenum nyina tumi do krokosisi ntini na se moja ntimi animfu ntini mafu sani yi a akofo stroke yare ede aba ena obi so wo obi a oda pressure na diabetes aduro so say enromi enu owie dum pempenso obi an nsonso mo blood panyin stroke okay obi a oda pressure and diabetes aduro so hospital o ko foforo no hwe bisa say nsonso a na wuhunu wo video mu o ko foforo na sa nsonso no nipadua ni mu before awo kono na bia ho number bi ojonso na sebe na eba ntentem ana akoma na eba ntentem ene wa wi aduro na kosi se afentri ni mu twetwe da sore na waposo nyina ya wo ya wonam ye oboyo utidwa na edwa wo wonum nyina ya sencheni eba won kai se aduro na wo da so hospital no edu ko wi stroke enti obi biara o yi nipa be 10 a o mu stroke emu na oni diabetes ana wo sabe pressure enti wo pressure na diabetes na wo aduro so a wan hwe ye wa wi ye ne se ko wi stroke ena se be so obi a ye na operation say a warm operation, fibroid operation, hernia, and I say prostate enlargement more operation be a be will be who say entry money chum. Ena entry so boni ni akade ya di 20 enti otintini ni ma de be ya ni so be ma painkillers fracture ni sa painkillers para na musasi ni ma be ma eya no mom so ate na mom no se be ekro na entry ni ma watwam no a mo ja ntimi ni afusa na entimi nto ye no oni wakade enti na obi biara ye no operation duru ba bia na doctor ka che se mpegya die modu enya adwumaden enti didi mo na be wie se abeja nipa ni sisi yare ne to asintini we akoma no kinkimo na nte kakra no abre da biara da no ye boho da sora waposo nyina ya to asinti twetwe wenum nyina ye sencheni bia eda di wo video mu se me dofo stroke ena ye dey eba won kaye ti wenum nyi se wo ba Dr. KKB he ba center na ye di no brakroji etu ase ofo obi wo ho ase be wo ye driver ada wo ye adwumaden da biara da o ye adwuma wie na o te ya o no prescribe painkillers ama na ho da biara da o wi na akofa painkiller we da bi emwa eye system no mo na problem abamu entininim entina Dr. KKB ya ba center ye free the veins expert ye ne veins expert ba ntinimu adwuma ye ne akwadiri wom e na ye videos e for diabetes e for stroke omo de omo stroke aba Dr. KKB ya ba center ye di no brakroje to ase ofre so da wu hu ma me abrewai no ntimi nante se be ye di no gu kam e na ba Dr. KKB ya ba center wa afo Kenya ase within 2 months no no ani ku na gina na chi a e ba so hwe no ye omo fa mu di adanse we na be che o se stroke wa before and after with TV so no before no ntimi so de don't ntimi so kra en nantin ko ba bia en na ya hwe na within 2 months a okun na nkasa de na ba so e ho no ma di adanse en na be che o se bido da so te ase ye no no bra e da so te ase en na se bi obi a ori hard drugs obi a oye nsadua obi a wensan na se bi wafa aphrodisiacs e de afa mama se sei ne nsa ne na nyina epo oda so na ne honam nyina etutu no wenum nyina ekọ widie mu etimi kosisi sintini mu ma se bi ahwe moja ni afusa ne wantini mu yi a na akọwie stroke ena se bi o ma mo pesrade nuane ene se bi ensawe obi awensan ma Oforisuo ene de yenka obi awensan ma na fu se bi ahye eye ne se wonya sika enye sika furo ye ni sika furo ajesa adowa dabi e ya mama ne srade na adoro ne sa ye ni le furo bi a ye sika furo dabi okay
ya mama ene srade na adoro sa no fa be Dr. KK bi eba center ni fa no bra kroje en na ne srade ni mfi ni padua ni maintain ni padua no yesi fa number no 0557 34 60 80 0557 34 60 80 then 0246 71 69 82 and now 020 36 46 111 first obi no a prescribe say be awo mu ana problem bi na agba ni nipadua mama ne so tie no no hu say bia yare e na wa prescribe say be mojaduro e na wa wi mojaduro ya yakutu ma say be nante kura ya ne den enti hu ne say ya keseye we no nyina ya mama ne srade na adokro wo system nim ecosystem ntini na wa hwe na moja ntimi ani afusane e wo ntini mu yi a akowie stroke enti sabi we no nyaji se o de ba Dr. KKB ya ba center ni nya abotadi ni bakoji atu ase ama ena obi a otade alarm sorry sabi wo mo amu wabu okiretie wo mo amu nyuma so gisa da biara da odi alarm sorry answer watimi akọ adwuma so o se o press alarm ni nya no wa abibia ya wakoma ehyew na o yama hyew enti e ba sa na wo the problem ena e ba wo the by force wo the force e ba akoma nim enti e bedum pempenso bi na entini na moja di mafusane wa akoma nim no ye adwuma abnormal enti we no nyina wo tena ho na edidi mu akodu ba bia etimi ko wie stroke okay enti alarm ayata de nyale ye ho enye yentwi ye hu free sa na ema no ena ebiem nso no Oforisuo obi wo ho asabe wa ye kese bebre ena abegya ne sisi yare say ye kwai biara say ye namu yare o say ye yare be na abedokro wo say bia wo ye adwumade obi timpagya ade mu odu na ne sisi mu ahomani bi ate ompemua enti sisi yare na ene edokro wo na wo hu se eye normal no ebedum pempenso bi na se bi akawato ho enti wa mpemua na wo yi wani edokro wa kodum pempenso be ti ma obi form kwa ejojo okay enti obi wo wa ni stroke na ka ne form nko a esoro nka ho yes stroke no etimi didi ofa etimi jo ofa etimi ka obi adwen edokro na enya no se bi anase bi ebejojo ne form nko a enti obi asebe ni tita pai ne pa ensenche na edadi wo video ma bebo nka yese stroke na ebo nka ye bi ni se obi wo otewa na ni ti edwan ni ti fa otese asorobene aka na bibia na ni ti fa ka ne page se ofa painkiller ansajo no obi so wo ya otewa na ne nsa ne nan epo ana obi wo da dialysis ana obi a ye ne kidney transplant aduro bi a ye de ama no wa wi aduro na ama ene otewa na ne nsa nyina epo ne nan epo na obi wo wa wi nsa ama ene ne nsa nyina ne nan epo stroke na ebo won kaye obi so wo onama ohun ni se onam kwan mu tenema so ne fo ye dududu na se wo sugar kakra we no nyina ye nsankyere na edadi wo video mu se stroke ebo won kaye medofo kaye na fa ba Dr. KKB ya ba sententi ne se wo de busumi mu ni nyina fi de one awde be ba so ye ko se busumi be ko awie be dead so just 500 Ghana cedis pe titisika no 5 million ye be se ma akonya ma watu an kakra ene se wo si wo chinchi abrani da so asa wo ni gidie dia fa wajapade e beto so Dr. Nani ye hwede a wo de ahumobro ne ye adwuma yes fi se nipa ho hia Oforisuo udi skana chi pi so obema nipa ewu obi su be wu aja ne ma nyamishira ti de be ye ne se e wo se ye gi nipa nkwa na nipa nya ahode ko pesika no obi wo kra wo hwe ni wia na se da wo de be bro chen de wa charge no eti nipa ayaresa ne hia kina Dr. KKB aba center ye en charge wo kesi bia esi just 500 Ghana cedis titisika no 5 million pe be say ma wakonya ma wotua ne sempo aka press akosi se bosume ko be kwa wie ye ayo orthodox ana organic abi bidro kroji Oforisuo ye na na ma kwan no teti akwan na no mu di twa 100 years ene use wo Dr. KKB aba center say the videos no e display me yahunu no ye yi videos no bi wo ma mo stroke da ye na mami wo yo e na papa bi a wo so na sabe ya hwe no bosume mu ni nyina bosume miensa pe no de bike abaso ye honum papa nso ne nsa na na da no stroke na ebo ne ka ye sa no ano ntimi nante nya hwe ne nsa da no sa bosumi papa wo so hwe na hwe ni mfiti ase na ne braso ne nsa e de na abaso ye honum ye hwe ne bosumi ba akopɛ na de jalabia ne mensa so e na de bike abaso e na be che o se titis nubla no eda so tiase eye aduma e bie ntini nim ntina ka ne ye wodua bia ye frɛ ne 20 Oforisuo ma me ma symptom ba ko won nkrampra ensu ato anamframa pharmacy atuda debi ensu to den sen anamframa fa den sen krampo de atia ne te obotantim ye de stroke bibire o mampon kum wo ye de stroke wo adwuma
Okay. Enti kane no ye nananom no mu di mu achi e na omo suasua nubra no kwanya efa so leave omo system no mo de sayare. Doctor yenkwa adansidi ne so mra. Adansidi no bi yemmo audios no bi na amanfo ntie wo mo de omo yare aba Dr. KKB Eba Center. Na di nubra koji atuase ama omo. Ti number no ye 0557 34 60 80 0557 34 60 80 and 0246 71 69 82 and 020 36 46 111 yemma sidie ni bi wo mo amode mo yare aba Dr. KKB Eba Center na edi nubra kroji ahwom. Okay. Ele to ka mu na ba ye e de nyame adom ono obi be busu mi abrabra nda busu mi nyame mabre watini anante a ono ba ba gina aduro nyame ayade nyame ayade wa ba ya nanante kra ndi ontimi nante ele to ka mu na ba ye e de nyame adom ono obi be busu mi abrabra ono nda busu mi nyame mabre watini anante a ono ba ba gina aduro nyame ayade nyame ayade wa ba ya nanante kra ndi ontimi nante ele to ka ba na o ba no nso ni mu o ba kire na mo bra ni mo hu se ncheni anye ya na kwa mesa onyanu modofo mo group wa me dey Thomas adodo boys in the from OT o hwendro ya Dr. KKB na December every Ghana bremi the kakra mekanise edoni papa nti wa hwa eduna manu wi a me so ne so no na me so ne ma de so ono ana che me se de mismaye no na se na mismanu an eduna o de bae no ade wi mu ni o show my address no Canada Toronto o show my address baby e sha see free from Sunyai Ghana Post when post to bring me and me no an kakra kan me no aduro no e bae 2 weeks ni me hu se ncheni anye ya na kwa me san kwa me anga 70 musa papom dia kama enti enu na dofo a mo group yi mu a me shada ye video yi ansa na me ye odu anga sa dia ta chiri ana mi sister ba ko so o ndongo ono so ya funwa sa na mso nya ala de na me fa na ade na wo kanfo o mu nyina so mo mra de enti america na mso nya ala de na me fa na ana mi sister ba ko so o ndongo ono so ya funwa sa na mso nya ala de na me fa na ade na wo kanfo o mu nyina so mo mra de enti america kanfo mo se Sompa FM ba na mi ntime makoma no meyem makwa doctor sa no kwa sike be de eduro no kura de mama yem fa ho eduro de mfa ho enti la ha na me nana me sister ba ko kire me se me mbara ha to kire na me se na me disika no so disika kura ba doctor ndo ro be mu odu na mbae me ba na ma me bro 3 weeks kura em se nuru papa enti they say me timi na ntifi zongo la ko tomo eba na tifi boba pedi ebi te se die na me ya do ye party me kan fo me nipa bia se wa wo sa problem o ya le bia ba ha be nya ho to be nya so ndi to bia ma ese bia ayo okay na John for so e bia sesa okay ene yan fast de manya go pon na eja embe ne suna edim se bia na ntie kra e de man. Okay, adansidie no bi na edi atwago no na chese Dr. KKB Eba Center panino na omanfo dodo no afa the vase doctor enya asem keto yade bai ko na obetumi asaya enchia no kura na ema kono no doctor yemfa yema no entudwa emse yebre no ayebe 0557 34 60 80 0557 34 60 80 and 0246 71 69 82 020 36
46 111 Oforisuo ye wotachimai premium kwanta ena ye wo Kumasi Swami Municipal Assembly nachi me komaya sanso so na ko ahafo ye wa Kenya si number 2 kwatama ye wo community 25 Accra ye wo Weja Old Barrier Oforisuo de otie mi so ne yalefo ntime nante e ma so ye ofre ye beba fie abehwe na ma home service count yes home service na e kan ye beba fie abehwe na ba bia wo bia pese ye di adro ne ma no so a ye de be ma no entinyame ka obi biara okay doctor yebeda say Dr. Kekebi Herbal Center ena motene kano wo boadwuma wapa na Dr. Kekebi Center asa na ubetumi ahwe Dr. Kekebi Herbal Center was Sompa TV no I just say oko Osborge Enterprise na oko pay home use and a brand new television will be eto na de hwe Asem Mpe Nipa TV na oko tono Osborge hono Asem Mpe Nipa nko na fa hwe efri say wakofa TV we every UK abroach mem or hini krum and wakofa edi fraba na Samsung LG and Philips no sa brand no and no and na eye papa wo edwaman so na wakofa ediaba wo say TV a wodi aba no hotel and storage TVs na wode every UK abroach member or for TV bi wo na akoto a na watwe mienu lala ya bedroom agrada etre ya na TV no asay na so Osborge say the TV ndi entesa akora orofo se inches bay na ope kese di ho ene adantemo okwa ubenya bi ato ewo Osborge Enterprise owo ebu akwa twenebu akodua GHS no one no enedi ehwe ni mu Dr. Mensa Ashton Tasi Ranka from wo ubehu Osborge Enterprise ko nekoto TVB nefa edi djuma retail ni ho say djuma di nyina da odini ho 0244 363 663 0244 363 663 and 0277 788 845 Osborge Enterprise ono ND TV papa abegwa so na medika ka kira tiefo nyina se mami wabre wadini bayachi sanse waye batampa wankwankwan kuyi akode ya yene nana wosini na azui antwangu nyamisha no kwa so na ababa wa wo hene wano de okọ no kwa no medical ka jose ko nsuo ene bona hina ono ankasa etea wo hene wa memo akwa aba basieja kasa den eja bibi aboko de basho boko abrante no hu ne he basho mi hu no Bantma Junction ebi amiko school na no ba school mu ho ana hu no junction basho no be school mu ho no be sa na damfu satam na wo class sai basho satam mo GHS2 basho na chesa satam kwa na hu susu a che nei basho di asam no ka kire wa uja ho de ma no sa Jenina ye tie Sompa ya say school mo na perfume ndem ne na nkasa bai me ko fo car nti car me fo ye no na Osei Aboagye Oforisuo no me si free car ni no nso si ye no say obetna car na me kwetna mu no otu a me fe ma me obetna me nchen 2 seats nti na ye kasa na onimu wo school mu ho school mo de no onimu ho no no odi ne nte formula and otu alo fe ne ma car nim bashan otu alo fe ne ma me no ana me ka say na nti no otu no say so hu mo school mo nti and enya hwe na me say na nti ka me kwetna ma me si a wonso asidi machi no say ablo no otenam na obi eti na wonso asi na me say ai no say no ansam smasi unti ade na abere wana ye dai onye hwe ase o kasa asablo bodem ni bi no betina kem nti no yes obi esi free care nti me si e no no so di machi Sompa no ka say unti na me na me si yo mate nti otwia me fe ma me nti me si e chi no say di machi biem ana ka say wotin na me say o me on de ohun me fie ba on ni fie na me na me smete ya say ho no ma no ka say nti otwe ne number ma me otwe me ne number ma me no ka say me do fie am friend ne ndi nkomo na me ka say me ni fu no ka say me friend am ni ndi nkomo nkwa dia obetofo na ma me nti wala me nso a cham see yo mat o se o friend nko a obetofo ama na wone wanya kwan di nkomo bacha phone type be no so beto ama bacha o ka jem so beto iPhone ama me SR iPhone SR bacha na che se no wona nimpa ho bacha o ka chiro so what they say
But you catch him say a friend of Kwame Collins, so me ain't for atane atabai, ni nya ba bed. No, I call. Eti one phone na the friend no unya no timi no din komo. But show me the madam fo. Say wa phone a friend. Sa time de na wo ni phone. But your dab. Chena mo papa nchin na me ni phone. Eti o friend no de say wa phone no friend no komo be na call so. But your the friend didn't come catch him say. Se si ade o akra na oba no obebe kumase. E da saint no wa to phone no nti a me hia no. Me hia no we school kwan na no ho na me ka say e ho anso e betime hia because me ko fie ma pa ma me mpie ma pa okwa edma me na mkono ania ma me nua mo ke 20 no ma me mpie na o say yo ti e pon school no that day man ko fie ntem ko fie be 7 at that time so ma me na ma me ko ye na ho no wa agree kings ma ti e ko asafo hotel bi wo ho no ne e ko e mo hotel ni din ba show you e ho na ne ko ye ba trying eti na phone no hye ni botom ana ase phone no da hotel na me enkokoje ba cho da ba cho do ye no no ka chem say in refi waja phone no kra akra o se ba cho do ka chem say waja phone no akra ni refi say arefie onim so de ahye ne bag say oboa wa sa time no ne wa dawie ana mo ko no ba cho no ne ma ye bibia wie nam ka say aha ono wa ye bibia wie sesei ba cho ne ya dawie etina ka one ne dawie no wagye phone no me fa cho me di kan busa no kas o phone de wa ha say nsuo kra no bi a me ne watena ase a yanom drink awie na abebusa me die na monom ye ba cho me nom Sprite no so nom drink bi count to ka so wa otonam okwan na o se nam ra ni ho ntino mudru hotel ru ana ka se wo hye school atani to ma nwurem na ka chem sa de ne nua ba ne me ba be di nkomo na o se de o mbeka bia me nka se pin onam si o mate enunti oka se ni nua ba no oso di so saa ba trying na muko hotel ho no na nim se de na mokoye wo ho ba cho na nim se kwakwa ebibi na onim ba trying wo hene wa da mami musa abrante no on ne break you virginity ana no wadi bi dada ba cho na ma edi bi dada etu wo kono na enhye da nya wade ne foforo bia ba trying na nim se de ya no phone nti no ubegya ho ama no agye phone no nya saa ba trying eti waka kira wo so opɛ wo no na wo de phone aba no wo de na phone no anti ana so ye wadwen so ne bebo bra ko animu ba cho me imagine say me jam boy ba ku me imagine say on dem ne betna say na osmika o say sata no adi mfie say ba cho dem nya 13 years no wanya 13 minya 13 ne February na me hia no epu mu ho eti udi mfie say ansa na bema bi ne woda ba cho me di 12 years no hey udi 12 years ana sabia ku sabia nya do udi kote ba trying da wo yene wa na eba ne say na de dika no bema odika no etna e friend say ba che friend Daniel ono ne dika no die no ba che de bi dikan kofo bi kodikan repu me ye wa abrepo no two boys bi ntino fiti honom no ana pa che me koshia sabe ma no na ene ono nso omo repu no ekwa bi so no eye wo ya na ba che ai ba che eti free ho kono de na chese car no ekwan no car fa so enti afri de na car bi atumi fa so nya saa ba che dan pa chai ye nyina ye tie sompa akodai emra na emma kwai mi nyinanim o ya akoda bia wo ye kama wo hene wanti sesia no ususu se eye wadwene ene mema no kaso mo pewa wo de gepene ma wo mo ana ususu se bia ekwan a mema no fa so repu wo no ene se de usi ba no sunsun bi na eyoza ba cho ye sunsun bia eye wa ba chai actually say yo de nyesa da patch wasre ohene da yo de dan patch show ai de patch show wow de meme emra tehne na kan me se bokokora se bokokora meme nche edu ohene wa da
What's with the fee say 12? Pacho do me esa. Sompa. Say what you say? Pacho will do 9. It's over 14 years. Pacho I. Say obey papa Isaac were free hono. What's our penalty for be? Pacho me way any dear. Me go quantity crying to no. Obi kraga so pay me am so dembe. Pacho. Me wo kuno. Ma wo me wo kuno me ni me kuno net. Koko ni sisi fine. Pacho is si mayase. Ayase fine. Pacho, maybe I'm over fine. Down ho. Pacho. Enti se ho de se ho nya yase. Na nso mo mutie na te asem pese mekeka akọ. Ho tro. Na chese na se. Ho tro. Wo hene? Da. Se si e no. Onso adin koda asem. Na pacho. Ojitum so adin koda asem. Na pacho. Every se fun abrantie wan fa fun na ma. It works one for phone now, but there's some na catch them. And I'm catching so odru nkran ho no ma ho no amfrɛ me bi. Asem we enye we your catch em kran ka me member nka me nya ho kra da age kra mama pon school nze me hye squatter. We me kofi asem na mkoka catch me maame. At that time so na maame kwakwa aso. Nti okọ oyi enwumre no ye ka oyi abusia focus o mu hye meeting wa chemade. Nti me kwa na maame no na maame ka so bebo me. At that time maame okonya accident. Oh, okay, so bebo me intending to go and ya wan bonya accident so ampa me kwam honom ti no. Oh. And you remember 10 na be fie na papa say anajo 10. Ba trying. Na hotel o mo che ya na. Ba cho ya nche. E bo 7 na mka se mintimi nkofi ayi so no ade me kofi nje sama mbe kumi na o se na sa de nkwa akra na mse me nko. Ayi so no ade me kofi. Ohene wa abroad no ko hotel ho no eye ba ko pe. Ana se mienu ana miensa. Pacho ba ko pe ne ye. Utimi ekọ ne normal. Pacho. Hwe me sisia ma memra sisia wate. Pensu bi efafa minim. Traders chako pada odofo yemfa tete atempo no so. Yemfa tete atempo no so na eye traders chako pada ebidiu. Wodofo bidie eye nsankyerene na eye dropa. Enkane ye na nanom mo buru body train no a na wodi bidie na abrum baba na atete agu eja no so na obi etu no de wantwitwu sia baba na ode aka ho odofo na ye na nanom omo boa pa eyinka na wosen enso etofita eno ani bidie no na trader chako pada ede nyoma bi afra bidie no amana ye kama na wo se nyenya nkyere ne kawo ana wo ne kawo aboa bi a ebro ewo na no bia wo kawo a yenom trader chako pada ebeboa odofo eduru ba bia utimi se spray na wo kɔbɔ no kumuru na wo kɔbɔ no ye poison no ko mu enye kura na eba foforo no ekumade hye bia na ɔmanfo num trader chako pada se mon kama komantom yem se wo kɔbɔ spray no bia num trader chako pada ubo bia num bi sa na emema wonne emada wonum aduru odofo nsunsuanso no beka wo yem anase ebeka widiem nsunsuanso ni bi no wanhwe ya obema no ebetumi ewu yenum trader chako pada wabra ye no oba no adawie ebeboa cholesterol no hawo kidney no aho be den a trader chako pada odofo wo yem nye wo yem enye wo yem nye kra so ofri yane no so na omanfo ekuwura so a ya na kankan no udidi akafra ya na nye wo yem nye kra stomach ulcer yanum trader chako pada ebebo yi papa asokọ mampa woni Pentecost asore no na eben ho pe yenko pe trader chako pada enwu over the counter ana ye draw so to ho ne enton ente so emfa so orofo wo pebi atode e Freddy Menseba Daniel ba apidan kolnaka ba Mr. Eba any blessed rukwa okwa ubenya biato 0243943413 0243943413 and also 260898914 yanko petrol chako pada ebebo e pam Joy Cam Roofing Company Limited yanko boye daso ye bodaso ye penchance papa en chance ebebo na ache efrise dan no ehon kan no ya na no nya den unsi dan emasika no nsa megu bangio debi nti usi dan ya ehon nyoma nyina to de ne bo den na ne papa ewo na tumi aboa eno ti na Joy Cam Roofing Company Limited say wono de woton en chance papa na wode amano customers
for ɛno nti wɔtɔn Aruzinc ɛne Self-Lock IBR IBT Irotar and Metal Trashing ɛno ɛna wɔtɔntɔn na wɔsɛ wotɔn chance na unwie yom wɔwɔ akampeta for umunim de wotimi ɛbɔ daso saa ɛna Joy Chem Roofing Company Limited wɔsɛ menkancho Techima no wɔ hɔ Accra Sunyane wa Kumase ha wɔ ha Bogatanga Kaswa Tamale Joy Chem Roofing Company Limited fa ko amabobo din okwa ubenya chance papa wato na udi edi ujuma 0540-125-816 0540-125-816 and 0551-009-000 0551-009-000 Yenko Joy Chem Roofing Company Limited na Yenko Tobi Dankeba Complex wofrew na Dankeba Complex esin ofiri eye adwuma ewo Ghana ani wiase afana nyina no emfie dumiensa eni na onya asem dan hia asem da yade no a na otu asem odofo Dankeba Complex opachi number 2 on City Life Hybrid School no na ben ho eduro pa de ye ka duro a Dankeba Complex wo bi omanfo dodo no a na bona baso bone nsem ma won hia odofo se ye kan fidie pa ye nko Dankeba Complex wo hia fidie nim na fidie no a kire yade no na ode hu aduro ade akam wo kira da Dankeba Complex wo ye adwuma odofo amame ne wan se yade enipa benya so na ye yade dia ye nko Dankeba Complex e wo pachi number 2 na ye nko tuye yade ase efrise yade ya enya asem ketwa 0266593330 0266593330 and 0244017556 0244017556 yakwa ahutofie pa dia ne ho beto yen ye yade asibetu a ye Dankeba Complex na me kamfo na me de amount what for True Wealth product abegaso India drunku a India drunku True Wealth for say ye kan yade pa dia wodofo yenko True Wealth na yenko tu yade ase or the True Wealth Vision capsules abegaso na sa True Wealth Vision capsules no ayade bia fa ni ho na wani na atechema no True Wealth capsules eno de betu asiama wo wachiri bramo wachiri kase wukotodwe wa apostle na joint forces makato say India dro eno ntino odofo eduru babia waten kanatiko from ulibido no be master wusi Johnson no ano edene wa Johnson ama trashio se ka woda wo Johnson mienu ansa na ade ache se wo so de wo Johnson ani True Wealth for say yemra na so yemra na kache se hohoro ye moja nim dia yenko pe True Wealth ni nu papa no de abani bi obesity no oso dodo odofo obeteso na wo de amam ama ohun atumi aton yemfra True Wealth wa homa trufo we so 0206595707 0206595707 and 055872424302 0558724302 True Wealth Vision capsules na yede etieni no na wo products ahodo a free India mem na wode aba Express Group say yakwantu sem yemfa medano si ekosua de na ye kwakoye adwuma ewa abrochire dia Express Group tetia emi enkwaju sika ni ye ko Canada ye ko US New Zealand Germany odofo si ekosua de ni akopa adwuma ye dia na wo mpese obi bedu sika dia Express Group ni ye kwakosua de ko twa exam se papa ni de atukwan dia odofo ye ko Express Group wo na ye kwotro ye nsohwe ewo 0249000448 0249000448 Express Group efrew ama enyoma akonkai enti wabapa satamwa oye se o ma meka so babuwo no accident ni tu ma me anya kwan amo efiri ho na ye den bacho efiti honom no okwa akra no etro sabai nti no bae no na menim semenye nti o yesa osabe ye ba akubiem nti etro okoye no na mka kire ne se obaye de ba akubiem bacho yesa ebeda ba akubiem one boy no mpatran o sa woni ne sa ko hotel wa mpatran hotel wa na musa akoye mpatran eno ko na sha atade ben mpatran ne nam hwefi atare o de phone no ma mpatran anfa mama na den wan fa phone na ma na still ama no ne no da ka chem se minya abotre na phone de beba
ha enya ma na nche say meye na me one wo da no no ma uska mpacho first day no o ma me 20 cedi no ka chem say wa short iska say wa hu ofatie 20 cedi no de ma wo mpacho wode ma wani je ho mpacho say wa na abrante ne ho na ye ofe anaka say wo ankasa ho na ye odenti na ofre wa na adi akire efise phone wadada wa wie ha ne ho na ye ofa na say wo ankasa ho na ye ode me wuso asem mpacho me buso asem o dampacho ho na ye ode mpacho mpacho ho na ye ode dampacho wataba papa Osei Aboagye second time o ma usika say dampacho second time o ka chem so we send miska entia no so di free okoye mpacho o di misika em no ti a case kan ma me Obapa o ma me ka say na adwene ne wo say me te say ne ma me say low average low average no kura de o ma me odi kan nyina ye tie sompa maame ohene wa da ohene da se ye yi wani mpa wagu hu animu ase kwa wafa phone na ama the second time one no die wa ma 20 cedi en wasade wasika motu aloy fe no etu ko fie no sell ama me na to aduane ma die damba try wabu ma me kwase ana se wa koni njira damba cho wabu kwase wabu ni kwase ya damba try efiri wono no obegu so ana se obaye ohu so onyem no wa mabiem me ka asa menyem no ka asa me ni minti kuma ase ase o na metin crying nya harant me besla me busuafo ntina o ka ase enko fie no ntina me na me besem do be kome ma me wo fi Sompa FM tino onye kuma ase na metin abrantie no ankasa pa no mentenyo mabiase ne huna na ye ofa na dampa cho de mpa cho me ka asa o ka yem se meti ase ma na bibia me pe bia se phone no afa ma me o de so ma hwe opese me hwe de ope oba no nat 90 o hwe de me se me to me bua ase ara se funti na me ba na blabo ma phone so de say want me to be ba obetimi ato de blo sakwala etiema uji ni di dampa chai uji ni di dampa de no de yo nyina uji ni di dampa cho eche menye me ye no now me catch and say menyimo say menyim me kwa 5 months pacho say me catch me ma me na no so there be en come me be kumase a me ba ma me honom na ya ba be kana say nka na say ma case kana bra kra won be tena me nchi na ye tie sompa na me mbobla na me ka se memba ma me hu a wonyem ye no wo ye na adwere so obema aduro bia no mana odi sa nkomo no pacho ende me na me ka say o ma me hospital just am ma me hu a obekumi ana ka say o ma me sika bia wa na ka kire be ma ne say obetumi akọ hospital me ka jan say o ma me sika na me hospital o ka akọ ye dai dan pacho me ka jan say kam kwa send me ma me hu obekumi ka wo kọ hospital akọ say no pacho wa say nyinse ni bida pacho debi na ede na wunya asa adwene so obekọ hospital o na wofo na ka kire wo dan pacho am ka jem say no kwaro you betimi akota do drug store ona fofo no pacho ene se ne e kire oyonkoma me kire osubai ona fofo no se de o si tie ne sa na mo tie fefa mo rofrofo pacho ha pacho yesa na enyina ete dodo no asa na mo tie omo wo mpran sa pacho ebi mo mudi mo ma me no ma wo fu mu nhwamo enti asem e ba ye no kra no eyo ofere yi wani wu kakra waka me bi akiro ma me se wanya ade waka me bi akire no dan pacho ai wo ka kire ni sesai he say on fan cheme because oba ye no menyim no o hwem ma me ko school na me wo ye no so sa o ma me sa hwe o ma me kasa wo kan ye to ma koma so sen wa wo mema pa na ne baba no enti o baba we ni da so o hene wa ye na sese we no we be kan wa nya ma mi no na one so one ne nana na edi aguri ma me ka cho pray nyankopon du ba bia onye ne nyoma bi akwa senye kokoi e na aba bebeji dan hwa afa
still akobe komema ho because o se ede ngono ase ne ho de ananya sa na o kan na facho de me say ade ne yo de na fachai enti wo compare de omu repu wo no ene de oni abrante no ko hotel no ade hepa na yo de na facho ni we de enti yenhwe ni sei wo se de he ni mienu nyina de pacho to boase de na ye pacho aida enti so far no e free say wo starting say wo family man wa family man how do say pacho sa boy ne de no rep ne baaye no ana Daniel no Daniel de me fa no ekodi akoma o me nana honom e hona me fa no nti e bi school am ba say no nam ka say abaha ne de me mba me nana hobiem ti me ne na me ni netri Sompa Tvfm be hia koi Collins Osei Mfe say minim ni din say Collins is a bomb pona o de aye ni bibia wa mo ne ma me din ankyerɛw wa mo ne ma me di o wa mo ne papa din ankyerɛw o papa so o pe o say friend ma me agea sa no ka kyerɛ wa ankyerɛw ba bi poten kro ote wan kan kyerɛ so mo tie asuo fia me nyini ka cloud no kwa kwasela na ebusuafo enti so far no se ekeka sika wo de ama nyina bomu a one ne tran wa ma o sika sai me ne tran e de 20 cedis pe si wa hu ofatie 20 cedi no de ama ti 20 cedi na resource no obey dan ba try o hene wa Say yampe ukruma no me hene bana osunya kwan ku suku ana Yenina ye tie sompa minkom afedi ompe no dan ba try ompe dan ba try oh okay yene producer antwetwe komo na yehwe modern oba fa ho tete ewie ya no na yenko commercial semla sisia chief producer wadawroma abrante no afre no free da oba hase free da ababa wa iba hase no me frɛ be ma no awonfa me frɛ no awonfa na ofa so a ebi won ma ofa so ogina phone no so din onkasa na wakate no sana etie okay na ne wofa bi number ne wofa no ama me ne ka say o send this ka 500 Ghana cedis no wono number no so ofra enko ofra number na enko bi o ni wa nti abrante de tam bia no ne phone no e wo so esi so e active but ofra number na ada se onfa na so obefa kra no ogina phone so din won kasa because de wade aye maami onim se ye den a maami de no beko empanifo bi enma ya frɛ no nti senye number e bi ono asto a wonim obefrɛ ni pa na ada number bia frɛ na onfa okay yanko computer so gwedi emrasisia and then me man amaba ne yewu omomo te okọ ne make sure so the 5 place aduane no ebe 5 kwasa uwi ya make sure say me wo kona hono mo so meti me dia bana bi o aduane a me bedi ti me yem yansa nka no ho achi me yem Adey je gasto me shi idea wo church wo yam ya wo yedwa aduane to wo yam a ya etumi ma wo fe we ne din so a asem odo me kan fo gasto me chama no gasto me say wo ho bet so is it funny? Oh my God. Is it funny? Open do support to a friend 0233 302000. Enya mapping for nkwada wanya mfie dumienu. Ni wona wa mankwada nufu. FDA ajetwede nkrato ya tum say ye. Gasto Mr. Ya flu ya dedro. Okay, ya mahwefo ne etiefo nyina akwa babiem eba dia santeman agya tumodofo abrantie bi ayira abrantie bi wayira ye besere se wani atwa no so a na emma ye de betudwan no
na wafrɛ na yapɛ na kyira kwai kama awuni ayarga saa na yɛfrɛ no na awuni uluma bi ayira ede awuni ayarga na hotedin ne wabomu na kyerɛ wadɔ na hotedin wadi mfinhyia 95 na wadi wanyini pa wanyini na manhwemfo nyini no wedi onya brante ni nickname anana na hotedin ye wabomu na kyerɛ wadɔ wuni ayarega ofrifie 26 October no abesi ne na yenhu na kyerɛ kwan na wo pia bonten no na wo hyɛ atade fitaa e wo soro na from no so eye fitaa sabri papa ifrifie no ebesi ne unhu na kyerɛ kwan na Fraser awuni awo pankro no timetim chairman na announcement o de base enyema no efiri se akoye abrako sempa eno ti odofo se wani atwa wabomu na kyerɛ wadɔso a na wafrɛ wa homatrofo we so na asedabia yɛde amawo 0244 866 072 0244 866 072 wabomu na kyerɛ wadɔ sabre yehu baabi a wabuni nana we listener na ne papa no na opaya sempa na ne guy name ne de wabomu na kyerɛ wadɔ na reason tie de ne to sa decide ne da no so to de best ya papa nanti sisi baby wanam obi bu ni sese bo mapa papa no ma na tasem na ga na onwe amanfo fie srepa nanti something to de best ya papa yi baby obi hu ne bia no wo de hu fie kwa na wabomu na kyerɛ wadɔ okay yanko na me mouse kan show botom ne ani togbe entwetwe komo sisia sompa sika yanko sompa sika promo yanko enko yenim sompa sika na okay yanko draw no na yetwa yo sompa sika yanko draw no ye mouse kan show botom yewie ya na ye ne togbe haban keke beni na ofiri baye si sunsumu asemu a obehu odi haban no ebeka na kago kano de eno gise me hyede sua eye me de kwa se do si keka no free chine commission aka azibrim na odi bi keka ma sua aka free chine ko eye me de papa togwe memo akwa aba bibia boko de togwe sese amanfo bapa yenyina ye tie sompa baby papa nti uya ne pana se how bi da so yare bi ne hawa kwanya u betumi afaso na u betumi anya hoto no ne hu hia se hia okun dia se o hu beto dia se o beto anamo nti no ye wo ho ye guso anipa ne hu hia no se okay ne hu beto no bia no otumi badia na ye tumi hwe no sanse uyare na se ubana se ye hwe na se utumi coffee a ye obabi a ubetumi anda okay na ye betumi ahwe na de bechen na hu ato na wa coffee ye wo anipa bi ohon susu na se ubana se ye cheki wa se tram na ye hu se okay anipa na yare na ye hawo no na manipa so na se hu se okay anipa no ye betumi akohunu nso a ni na no ye betumi amana ubetrase ni ade na ye betumi akohunu anipa Sompa Tvfm okay ye ka se na anipa bebre wo ho a na omo ye police ni na bo so no mutumi ye omo hu ti se omo ye police ni so ati de mekras san se anipa bebre wo ho a omo nimu ade a ye frɛ no sunsun bebre tumi ka se okay metumi ye sunsun ni ho adwuma metumi ye sunsun ni ho adwuma na bo so no ye wotela e betumi apam coat a wo share e betumi aye fe ye san wotela nso a o di coat man kra pa o tumi mpam so ati me kanu ti mi to bia me keke no mi sua adwuma bia adwuma na me sua ne se kwanya beifo fa so de yare de hia nipa ho kwanya sunsun tumi fa so se nkrofo adwuma kwanya motumi fa so na
omutumi Osei anipa no ne hyebrem eno na mi papa otumi ye ena etumi di wumi adi basase ni maami ena ye ni wife last born ni yere no mu ye 37 o papa yes nti ye ni ba no ye 95 mina me ye ni bakitua o na toso 95 yeah mina me toso mina me last ye family ba we se no obi an wakoda bia bio nti no we ase aye wo yi anipa bebre wo hawo but baby potia u betumi atontuma papa but wan ya tela papa otumi mpama de no ama abese yes abese ade no nti wo hawo kesia hawo no dawo so o tua na mo bebre otumi yeye no fabreme na yen sign agreement na wakasa no ubehu se ebeko ananse enko medase okay wonderful na manfo bi keka se togbe ya yemfa ne man enton mobon entem efri se amanfo dodo no a na epe number no togbe abai keke mesre se ya mofa ne mano enwu TV no so na 0244 484747 0244 484747 ana 0244 506032 0244 506032 ana 0244 506620 eno ye togbe abai keke nimma kama pa eno na misi so no omo ebetwero agu TV no so na wode amaw togbe omafo dodo no a na ebodin santimem ha omafo dodo no a na Ghana na togba habai keke togbe wankasa die be na utumi ye de bo omafo yo medase mame odikan achiatifo bia bio medi ye frame togbe araban keke azibrigbo songalu kagoka from Benin me wo Ghana ha ache papa okay ade ba ko mi akasa me gira me nan so a metumi nemu se bibia ne ho a obetumi agi bibia afri mi samone se uyi anipa na se usika bi koloki ewo baabi obi duoka ewo baabi utwea enyeye otumi fa odi kokoto ni sa yamayama fabreme mi me wo kwanya mi betumi afa so a mi betumi agi sa sika no de mawo na wo akasa nsoso no wo betumi ama me bi Sompa FM bia na se yare bia otumi hawo no wonimu se yare no enye hospital yare a bra fa sa yare no di bretogbe amankeke me kwanya sunsun otumi fa so na oni anipa no tumi kasa e no mitogbe amankeke ye fa ye yi me free mu a enye yeda e wa wiase nti wo awadwuma asɛ wo akasa no wodi kɔ bia dia enye e wasase so no fabre togbe aramba nkeke ye wo kwan ye betumi afa so ati de meka no ye betumi protect left to right ade ba ko a e wo mu ni se anipa opese bibi be sei asana obeto anamo anipa be atam bia no anipa ka se this ade no sei asana e betumi ato anamo ne bo so ade no sei na asana obeto anamo dia enye yesa obre yes togbe na obia ne maame etiase ene de ne maame awuo no saa nipa mie no ho na wiase abrabo no ye ka se yedi a obekonkai saa se mo na utumi bisaye no anokre se anipa waba wiase a omba betu ni papa omba betu ni maame no eno obebobra ni bra no eye different anipa oba betu ni papa oba betu ni maame no sebi ombe apeni bia anka ayema bebre betumi aden asei e wone ho bisase adenti ye bema no na se wo papa ti ase wo mama ti ase no bema bebre e wo ho a wo ko wale oyeri a na se bedu baabi a wo papa betumi aka se onhwe no nso wo sika wo nhwe no
wo ma me betumi aka se wo sika wo hwe no so esumi to aso saa na wo ma me na nkasa kasa no ne kra e betumi ataki wadwuma na wadwuma betumi ase ne kra betumi ataki wakasa wasetramo na awari akura na utumi kokura no enyiye so ati de meka no yes utinu uya ni pa na se ubasase we so na se wo papa wo ho na se wo mami wo ho na se wo akasa wan ben apeni bi na se ye ntrene wo se okay eya ye ne se o se me say no tamu na me ware me ye the first born no na me papa tam bia na o ha me so ati me can because for me near daje first tamu na me yan ware no na me wadaje a me di ni chitam bia nti oba no bae no so no se adwuma fufu ba be ka adwuma ho nti wo ma me afrimu na wo papa so afrimu no sebi uyi kotonsa na se wo ba mu din na se ye kire okwan a wo betumi afa so a bibia ni ho a betumi adan asai okay so ati nti no sa kwa no so no ye betumi aka ebeche kakra okay nti adia ewa wiase ne se busua bia na se wuro mu a na se wo papa enye beifo a wo mame betumi aye beifo ana se wo mame nua betumi aye beifo ana se wo papa nua bi betumi aye beifo ye wo busua bia mu a toge wo kan beifo asemi na atwema adwese bibi so beifo betumi ajushira akoto amu bi foforo yes say the woman say nkrofo bebre otontuma e wo market nti ehia wo a wo su betumi akwa fabi aton nti no beifo betumi asole na se ye di wechi saa na se ye chi wakasa wo kra na ye betumi agi wakasa yomunyam ni na ade aton ade ama obi fufu so ati de meka no nti no kwanya beifo betumi ahi agi yare afri obi hu na ye betumi eden adi yare no di mawo to we na beifo ha nipo yes na ebeduru ba bi beifo so ebetumi akoto seye ensa na cocaine ya manfo no yom gina wa no mu himsui beifo betumi akoto di amawo yes nkrofo bebre wo ho ana o mu no mu cocaine ni sa yamayama no eni anipa oba wiase no na ayama bebre asei e wo ne ho no sebi yakupun bia ne ho ai bo anipa bi wasase so a wabɔ kwa nti no adkwanya beifo no tumi faso na otumi sei nkrofo me papa na ye beifo ni na mu hene the whole Africa no ti na me mu kona na yetumi faso a yetumi hwɛ sa akwan no so isan say me obi ba me ho a na se ye giwedi a ye be fa wedi ade coincide na che se anipa dodo a otumi hawo awa wiase no ye be ye omu meeting na ye ni omu betumi ade nkobo ti say police fo ba be chi uba ade ko police station a uko a ube kwa hun commander no uni commander no be transe dienti amu ba be chi no kasa na e betumi aka kwan ya e betumi afaso ya e betumi ye kokoto a na chese ye ka bibia na se sunjwe ya adwuma ye betumi agiwo ade aba fie no sa na etie nti se ya na e betumi aka no ye ka no se ya na se wo ya nipa na se wo basase we so na se wo pese wasetram enko ye a e wo wa kasa ho me tobe ha bankeke me mforso se bra ne bu so no yare etumi hawo obi atumi di oka anase wo pe sika afri wonu ya bi ho anase wadafo bi ho ade bobra chese ye wo kona ye tumi faso a ni nyina haba no ana odi ye ni nyina ya hama yakopon bua na se toge wo ka sika wo se sika no unni bia enya dia obi abetumi afa odi kan ne pa ho sika unni bia ye be ye minti kurapo na se wamba kurapo e be ka se o ye ntu aso toge obi abusuafo agya ne good ubetumi atu ama no se godu no ewo mu different ye wo de wo fie na ye san wo galamse de no so ewo ho de ye abusua de agya wo bi e wo fehye fom abusua mu no de na se anipa otomi adi sase mu no di bae no oni mapenifu dodo de mu awu ba ko 7 oni mu di na se otomi di ba me ye control na me betumi adi omochi akwako tu sa ade no adi good na ma yes nti we ya nipa na se otie mi a na se wan be mi a
utumi hu se die hu me say no edu baby an yes say na meti yes hu me say no edu baby to gbe wachi akwa wo he fan kasa me wo bonfa fijase kwan no so okay joso bonfa ho na mewo wo baby a kwan no wa a utumi mba no wo betumi atwa wo san left adano bi busa yes o twa ne san left ni mu se ya mi number ni na no WhatsApp wo so utwa se na so di senia yes utwa se na so di senia ye betumi a check wo shebre mu ne bo so anipa bebre ho na o twa o mu mfa o mu di ka ho ehia se utwa o bedi we di ka ho ene wo papa di ka ho o mama so di ka ho o kro a o mama free so kro a o papa so free so bedi ni na di ka ho eno na mi metumi di share inside ya ye betumi hu wakasa straight said ya na ehwe TV okay enu nti na meka say wo so mu me personal number na enya dia wo betumi ayira eye 0244 48 47 0244 48 and answer 0244 50 60 32 and answer 0244 50 66 20 WhatsApp ewo so na togbe abai keke ne ma yakupon bua 20th December no okay ye wo afache kese a ye to me ye ewo Benin nti wo a we ni ji hu se oke wo betumi adi mechi akono ekoyeti se ukomaka nti wo a we ni ji hu se oke wo betumi akono oni togbe ko yes wo beto atade fita white one de ye di se adi bompa no bi nti no ukọ a ba ko beka ho ena obedi ba ko di ba okay utu aso hyese atade na wa sitram no nyama bia de se ma oru wakasa no we ni beji omo sa no omo bedi wachi akobeni ho yes no makopehwe say afache kese bi na yesise ade ato ho to Crawford to me free Ghana Senegal ni baby Burkina ni adede na obi ato me ba yes starting 20th December nti wo a utie togbe ahaban keke how bi da wo so yare bi na etumi da wo so na se wo gidie se okay anyama e hawo no enamani paso e wasase so a wakasa no bra ababe hu to okay omna samwa ye wo kwanya ye betumi afa foso wo de ti togwe ma omna samwa mbrem kakra bi de ana wo mu no se unse togwe de ye kan no on de sunsumu no ma wa wona ma bonti unim ne ye hawo so ti ase enti we de chi akwan e wo bomfa ha ya maka be se anya kwan be wa utie bomfa na yo mu ahodo mienu we de bomfa wo tra nita hotel kura to aso de fa na echan krum kura to aso bomfa ododu afa number na uduru ho na de tieni obu aya na wokọ Togo aba keke ho a ho no wokọ kire se o de Togo we de boa me na bibia ye yi a matua woka be pa chaw Togo enye bisa ho se woni adabi sa woni gidia na wokọ ba bi ne sa ankoye yi a eno kire se ohun Togo aba keke na wokọ no ho na wokọ kire se ye ma me ne ye yi adabi ya nya ne sa fagidie ko ene wa kire mu no wo sese wo ba bi ne so office wuntimi ma o de unsabo nkum no twa na fa details no o maame wo ankasa baby e wo ne ada do trotro na fa send because the number na fa your WhatsApp Togo aba keke oto anfom bomo de na de ko baby a wo ko ya amwa no emfa no nche otimu nko Togo aba keke ho wo ya sa de amwa ko na fa wadwum kan dwumadi a wudie no se ware aware a de bia wo kwa na ya san de wo ba fie wo ton aye nto sa no mani nyina no enye kwa bomo de ko Togo aba keke ho okay Togo na de wapaja de ato ho ye bema no fiura no se eno no ne ko tamali no ya ne hu hia papa isa se bema bebre ho a na omo ahodin akofom nti wa ahodin kofom a enye se wo be ko drugstore akwakoto edru mi papa oda so tiase nso no ne die no oguso ya adwuma papa nti no wo a wo pese okay wo die no wawu otumi ya adwuma anase otumi ya adwuma nso no ne bo so otumi ya bodobodo no wo betumi eden aba okay ye wo kwanya e betumi afa so a wo akasa ohun betumi eden ato wo pese e betumi aye titi se we na se wo betumi adi kotamale anase barugan so a ni na no so no ye wo kwanya e betumi afa so ye betumi abo okay adia e wo mu ni se sebi
uya nipa na se mi togbe hamen keke mi hu hia wonde a ebe hia wachena nti utre number no ade ato ho e wasase we so a da ache a man fi se nde un yare ana se wo sika nti bibian haw man kan bibisa okay so ati me kan nti enye tam ntokwase ye no enye sa tam no enti togwe ma no enegu TV no so no yes nti no yebre na enegu TV no so no nti wo a wo ye oba ye wo be ma bi ho a obi agye ne yere ya afrinisa ye wo oba bi ho so a obi so agye ne kono yare ekotake obi na juma asay okay togwe se wo kwantu mu okay nti no ni na no aha eye kwan hu nti no mi personal number no 0244 0244 48 47 0244 48 47 and answer 0244 50 60 32 and answer 0244 50 66 20 ni na WhatsApp okay yakopon bua na sebi uba togbe hamban keke ho na se adwuma me betumi aye ma wono wan yeye a braba betra fidie so okay ya beda se togbe ye bre no aye be togbe haban keke na wote ne kan no video ofiri beni na baye enu ti no ohuhu sunsumu asem no na ote haban no na ode maw chief producer yemfa wo mo emra na yeto adwumadi ni so togbe haban keke na yene no ko twetwen komo no ye besra draw no mo fa number no emra na ye hwe se ye nipa kro betwetwen enkomo na ye ntoa ye dwumadi eso kama ye ni togbe haban keke na etwetwen komo no na ne gangan odofo ye konye koto agan ni bi wo Smense Clinic ye ko Smense Clinic ye koto agan efrisa akatim akapen agro no odofo duru ba bi empaso komo no mane nye ode ebe ye ode dia eyagan watin kana take from eyagan be ma wo ba watin kana take from eyagan ye ko Smense Clinic 0240 616061 0240 616061 na yenkoto agan no ebi na yemfa emni akatim akapen agro kama omna samwa Ofosu medase megidi yese ye be che atifo ne ahwefo a second time de na Ofosu on se ewiase de bia mekasa asemu se yenwa bai ana me ofase ana me bai because I could bit my casa me by because my first more channel penny. Ofosu. They be a me casa same we say boarding school say a quarter ocean there. Room may be a intimate trim. I will come be a so, but ubi presse me call boarding school. Boarding school now, o presse obekono, ye kokusuan yansa kusuan there. Yen cook sebi inkujimi. Nene yo fasi ase me baye otiwe na dwen nyina e wona dwen mu sisi ase me hu yanka abrante de ba wakọ mu no so be ma phone no de dada hu phone ekuta no wo phone be na ekuta no a ono ka se obe ma phone na kwatre kwase obe ma ntomati ne edru me bia issue box Sompa FM on se be ma bia o chade bia be ma chade kwa ti asem ni ye wakabia ni mjata be man chade kwa also start gunu utra ka ni mu no na danfo na okọ no no edi hu nkomo kire no ento no ready hu se wo mre etita ma okọ traka mi na odi waji nese me matraka ma di obaja konkoko da agu ale na ho na okọ o na se ni pasi su ache da nyo ho na meko oba ninti na wo be se na me amaga janshi se me hu na me friend of roka na me zum jan kokko no ngoko na me zum ko tena mobi manu me so be si yi te traka ma wo twetwe mo gigi sika no e na o me yese mo am be si kwan mu no ti me ni mi se kwan mu da ko sia na so asi na ko sia na nka me so asi din se ga ne konkoko me konkoko o sie na si o sie na me si me se atwa ma no
nti abrante ne de ne kwaku abre aye nyina ne abre so abrante ne de ne oye wo no eye ntete ho keke o review obewo gon no enne so de we ye kamba wo bi a wote fie a wo ba wo school ana wo maame de wo koto boarding school suanyansa mama ye betra ne ye kasa ne afro bi akoda be su ko manu adidi atem na mama fa sa de wo ntwam akoda bi ye kan na sem na kononwo na akoda bi fra ye o se e ma no man kwa no ton no wayi ni ti o efiada o mo ba enu di abrante no ye ka kire no ekwan ye odi abraba we fa so wo te na mko se wo kwan ho minimo so sasafo wo kwan ho minimo sa hotel mami mi ntimi nyina on kase koko na sisu ase mi ntimi nyina sa ababa we akachi na de ye wo na ya me ya se wo mami tia na yebusa ede but mami kasa ase mu enkyira wo se senya na wo kan se bi ofosu senya koko na sisu koko bi a wo de na ya it is a bema ade ekoka na be ya oya senya no a because when you kasa ede odwana aka nkyere wo body pu koko na jo but edru me bia ye besre ye nua ma ye ma a ye dim kogu boarding no makase ye ntimi ntwa boarding school ho na akora no ne tifie mpo na ye den na wugya ma no nko akọ na namfose ma oba bekwa kotobu no se nyame ampata ya akora ya yi obi ye bi de chensa adu ta ma munyu su mo box abrante no oba wanim no me se enne no de boys na sia ye no wanye fast kakra bia we obi nte wase da nanso de wante wase no yenim de ne banso ye na ya futuo e de ma obi me se boarding school me mani njo o kwa bi so me kwa madwen because de one ne tenkwa no oba na wo sole ade bia wo so wo hwe no kwa ono kwa no wo wiam akọ emwa nkwala no because nkwa na aba no o ma so na mema no so aso etu de fa no de afa ha won se o ready o se na danfo na sabe na wo so ye kemo na edin we kura kofa ne kemo be na to musi first din o se first Isaac woni madwuma abrante no busa ne 2 million kura wonyama woni ka pre adwen kese ene wa wisu go so woni ka pre wo busa ne 2 million kura wonyama e ya adwen kese no de na miwiase but me kese asem we wanya fa baba we ni mistakes wa ye de bia ye kase ai ye se akra ne ko fichira na se e de wo kwaka na die ba ne de e de sad ena nkurai omowo ni ade se wo maame a sebe ko wa wo a wo se onya so mfa so no wonu ne se wasa ko wo beto so no aye bata wo sa pesuku akọ adu tama ema enkura ene mema no mu ko suku na se ye koto trunk ne ade ne etoto no magum na maame mu ko gya mu kwanya mu ko no mu nyusu box adamfo bia wo kofa na mo awatwo but ya ka fi kwa me kuma peso enya de mbeti okay etibi de make nyansa brante no so na bra bone na dwen na odinam wiase no onye no so smart na woni madwuma ni wo ben no maame na batra kasa wo se ne baba baako se wa fa afofra ontwe ma woda me de me ofosu anyam na me kokacha maame ne sesei abrante ne pa ye se bakwase de ka na wuru nani so sa ne normal na plan B na odinam no wodinam o ye sa no ma no wo be hia chewa ne ma ene wa hia maame o fa nche deda on se yare a aba no so do so na de ba so mimi momu de bisusu se yentimi fa sa akoko ni nkwa sha akola because akwa wote yi wonu wetima ponte ne maame enu se ede o maame ba wi aso maame atuma ka sa de o ede enso ogine maame te o se ede a big problem because what sorry was ede what to munchire eti de sese ka che se ma obai akwedai wonya nyimu bi se ye ede ha maame bro what's what wan hwe ye de wo pese okodu wan hwe awunu because adewe no ubuso fosuo no buso wusum ye na atwa da mu akia ampa ede na kwan no edoso ti de se twen di dipa ne twen so tia etu ye bema na bema sisu se ya my friends Kevin ya otete ya wasresri you know Kevin no se wasresri na wo be ko fie kira so na ne ma me ba ko suspension enti dem pese me kanya ne se abrante no ompie ofosu ompie wo mra sabe wo pe wa chichi de moja dodo a odi so frem wo mra na we plan B and why akweda yi mobile phone wo me se wo busa 2 million abrante no oni bi eye plan B man fancy abrotia simanai
Oforisuo bema akwada we say wo ho se enye koko na ebesisi ne ho na enkasabre ya mekasa enka wadwamo be se miensa kola kan ne ba na wa wo na kire no on se na de wo de bae no mekasa sometimes ya nyankopon ho ayo pese wo sign wo free baby ana wo de bibi anaso wo de wakwa lata baby. This is 93.1 FM. Si ana wo si so no wo se ni estrogen level na kwada bia baba wo si so a erade abosom se de wo si ye ma ne se ba ya ho ofe ene ye ho namdua na be ya akono na emu aye ye du ni ntino ya na estrogen level ne wo high so mu do mu teenage your friend is stage na but akwada we say rapist for na wonum rapi no ntino wonum tene na yi ni mu ntem ne high means no mo ti mu ntem ena ono so aye ne de enti wa ya se ne ma mento aso pleko ena okofa baako no so ase me free me na ho me nko ho bie mu enti ena me ne agent ena obeba befa obi o ha se no san kwara bone nsem na ye no ka ho oya akwada bone because minim dia na wo hwehwe minim dia na o gine ni wiase a wo baaye na woni abrante na kwa akokeka ena mobile phone okoya so a wakwa akototonga na wie mobile phone na wase ni refi wan fama na wuchimi wasa akwa na asa na akwa da bie se me kwakora no tua me lore fe ne mame wa wujimi ho ha se no nti hu first you wa ma phone no 20 Ghana cedis na wakofie 10 PM wo she uniform wa betina se na ede ne sia se yi kofi kokwa achi no rade ya wa ma wo to na bia me se kwa mbia de wa nwoma amre ma mi we baba ba ko pe na wo de o ya bla to aguso Oforisuo be mebeye ya ka kire ababa wa ne se onto ne boase da bia me ka me say ya pele ho ablewatia na ba me nche to da bia no masom na no ma no to da bia me sim da mabre to da bia bitimi pia me kopim dan ya wom ne de aka me eno kra bi ho na nya wutiri mo enye okoma mu so na wo je ne sa da ho de ma wo bia ya tie ya pini hui wo ba nyina fe de ubenya wede papa ubenya bempa bia ma na da woda na chi no afa kra wasa onya ahode de ma na afa oye kra no wabere eti ye ka che mabunu maiwa na wono mo so ne se wono mo nto mo bu ase wono mo nya brem mo mankasa de sua ene wono mo sa no dwuma ye mo sua no na no na betimi abo mo da cha baba we se no oye adwuma ohun ye fa se wo so kra no oye adwuma kakra ena bema no kofa na there is no way se bema no ekobedwane ye jane da because onim se woni bia wono ankasa be so ni mo hese wuni we enu wakwa akoto we wakwa akofo obi nsusu a woni we na de wode ba chesa ankwasi ampana twe we se de afa oyi osu be ma wala so na kaka ma andesi beba osu ya na me ni nua ba me kro o miskala o fa ga no ma skaba usu ma no Oforisuo be ma yenka asem no krenkyere emabunu ni se wo mo nhwe toto ma bla boy ye aboti ya example idie example de mani anye ho example idie abodi mo be ma usudi ade mi na mi nua be ma no film na said you was ya said you was ya wusuniti so ma no ono san kwada toto fe wa we say de ono de na ekwe eti me ka kire e ma ba nso mu nya abotre e ma borum na bie mu so Oforisuo be ma abrante ne ye ka kire ne se wonim de ya enko atuam ni ka ba ha se enum se wase wadwane on ani ba bia wote ya no up to this week ending by Friday ye nya no Oforisuo ono akasa dutu na namon ama ha se no ma ye nim kwan ye befa so a ye beche no so na das one na so the calling so na so the boy Isaac okay e do Oforisuo be ma won mranya sa de be hwa amamra no ene na de se de se na esiti ekoko de be hwa pa drama na okay 3 Herbal Center babo ko capsules ne do ko master ya fa kwanya we so ne nche Jasebo e wo kono ne mawura no nam papa kanta kranka nana abrante no a obeto so no so de wasi ha na ni ase mi ana hwewa meso MC Alfonso mo de ni picture na beto enchen pa ma mi anke be me de mo de tun chen sa wa mo sa de wasi ha na ni ase ayire no hwewa mo din na kwa we kra so no onye fanboy no ha kwa we onye fanboy sa
nti yem nwanwa se menua bayi na odi na chisa na menua bayi kase o kasa no o ka asem bi se na omote kem na abrewa bi eti kenum kasa na o hwa abrewa ne bodamini eno ne ma wonu no si free kem abrante no so esi bie aha nti abrewa no osuzu se oye bodamini nti ena wo akwaje wani so no se abrewa no kasa wo kenum obi a wanyini pani de ne mfie ekọ nanimu saa edu ba bi etumi gya wo mo kasa ene ade ena wo susu kodi abrante n'achi odada wo se obema wo iPhone na ono wo kodai one farm na second one class so wo no die ya ode otua case kama driver ni one fan sha wo sempo na nkampese ensesa car why dey waje dia to nsuo wo check his can pepepe no ode ema driver ni no wo ne sa abrewa no na abodam wo ana brantie na wudi n'achi no ena wankasa mu wone abrewa no ana mo se bi mususu se oyodamfo nti montena ne nche na musi free ken mu no mumienu na abrabo amobo no ho ana sebe ose odamfo na mami wanya 14 years emfie du 9 enso so mami na wo kasa na wo ka bibi se ye repu nipa dodo se na repu sa time no mo nipa mienu ene fa wo sa time no mo enti sa nipa 2 no nana nipa 2 ne fa no ena okọ friend be ma baako ansa na akoye na ni ti sa bosum shu yi enso so ba na che se nipa 9 akola wanya 14 years what me ni mema 9 ena atena ena wa woketwa baako na nyankopon adawro mana kokko bia sisi wa ham anya saa samri kra na bi kranka wasa yam eyi aka ho nana oka ono kra onfa be mada no otumi ni nipa mienu ne dai enti saa tam ablante we be fa no e de na chesa ablante no ye small boy kra ma no ena ye kan so a wo se ede saa de we de no kranya mienu ni ma mi waka no kre enye nwuno enye ya ede na so ne de no ye wona kwan wo ho no mo ye wona akra we yakra boni papa we no school no a okoye no enye wo bi na ekosei akola we yewu akola we ni mmom na ekosei amanfo ma eye abayiwa we wonu mmom na ekosei amanfo ema na me no me die adwe meti wonu mu din na adwe ba mitrim se nana akola yesa se o ma me wale ma no ade abeboa no because head ya koko no ye ba ma 3A capsules no koko ni beko eno so de wono no mo a na ho asisi ho so apom di na yede aba obesa kwa ye biem se we be fa no no me susu se so mo ware ma no na abrantie ya oda TV so ntie ni ye sofu bi ka asem bi wosin samre nipa mebrebe hye bonsu yam nanso hu na ye hunu na ne nti wo ba be fo bi abayo a wo ne na wo agya no ho no mo kɔ no a wo ai wadwen se wo ba obla no abrabo papa be pa na bebo. Okay. Abrabo papa bempa we ye dey nsi uye da. Ye woni pa mebrebe omo de Italian na wai. Okay. Memma mebrebe abrabo ye basa wo ye adwuma na yi na di. Ni sika na ye basa na ma di ni sika rough. Okay. Enya bibia o, sabi nya bibia na bayifo ye o. Ye na abrabo no se wa ma mehwe akolai ampa ne ma me ne papa chow. Anhwe ne bana na abrabo nsi ni ye da. Enya duabo. Na wo pa nyankopon ye adoma eda chena. Oma ye hu no anya saa de ye be ye no hu se ne picture ni nie na okay obi afresh wo hu no obi afresh wo hu no ye tracing it okay abadwafo akasa na ababa we minwunu no pe na enkoda asem ewo nani so osua ye kan branti asemia wosre osua enti akoda we no se ma futu timi no na futu a ye de ba ye no obesa asode biem enna sisi ye ba ma adwenim ti akoda kwa bi so kra no wa ye mfomso de na nso so no wo se ye ma futu ani atratene etimi no
na Ghana ha no yebeka kire maamefo se ade bi no yefe no sex education no enkoda no so mu gye mfie bensia enso a ye ma sex education timi wo mu ka akoda we wontumi koto sa afana we yebesere abofo no mu ma sex education ehia mu ma pa akoda yi seke ye bie nanim mu behu wo hwe nanim kura no wo ya akoda ketekete na brantie no wo hwe no mehwe ne ba etititia nimom ye ka yiribiribiri akyere na nanwumre yi Yakopon ya adomu a na wo anyi ne ti a ye beka yiraba de akyere no enti ababa wa meka se menwunu no pia emwa na empempi na wofo no muntu koda ne fo se adwonkofa no enu ti na abo akoto wa anya tirewu akoda ni sei pia wa sei nyina no ekwai bi so no suku ho akoye no enkoda wode no kobo mo namfofo no efisa akoda ba akofo enu wode ye ekọ ena wo nyina ba efisa no oni fo namfosem ena mabo akoto wa anya tire nanso enkachi ase kasa bebu nyina ade nti ohene wa jan kwada abo ne sem no wate ne jai ede sem na wo keka no ne beduru ba bia bafono na hwe so pe bibiyo na wunyina watumi ahwe o ma no na wahwe o maame wate o maame brɛ we ka se minwunu wa wanhwe ya wontimi kura na tihwe abrabo yi wate your destination travel services wodobeko abruchiri sisi ya every say ene ye di your destination travel services aka ben na wotwe mienu pe visa ye de beba begu epunu wiso no ano be de your destination services me kan jwo say Kumasi ha se ye kasa kwantusem a efiri na wotwe ye besimu yi no wo besa manfo adwuma efiri say ono de waju sika wo de be ye adwuma de amawo eno nti wona wo sika wobaji bi ede asoso no wage visa no omunye sika no ready if it's a visa no baba medini nyina baba be good TV so na wahwe destination travel services wa asokoma poni asokoma borura bag no ene di ehwani mu wo basement seba clinic pa baby if one to me emfa wonko ye free your destination travel services wa homa trufo we so 0257298084 asokoma pon ena wowo 0551 na 31 0551 na 31 0548 na 31 yene ya frefo enko twetwe enko mosisia ye beko draw no so biemu ana 0551 na 31 0548 na 31 yene ya frefo enko twetwe enkomo Emra si. Hello. Udin baby free. Osem kata fita kwa de baje safari no moya. Panipa yentio. Bocho sompa no moya. Yentio ye enu na ugina so no wadaroma. Pocho Oforisuo be pocho ejumare papa aye kuma to focus na waja it has the first one that ejumare one friend here take kwa sababu okay enya bepa da wa pa won ko won okay hello Sompa FM hello Oh, me homa no ha madwene. Hello? Odi baby afrefre. Maje osoma me yentie o. Osi ede. Okay. Hello. Baby, I'm free within. For my media. Auntie me yeti o bapa. I told me to know about the food. Ya jo so bapa. Yabano. Na dream and walk from. Na dream from pa nanka pa so my met you hold the sent me one of country o my meme. I beg your phone in a had your lady. Na dream walk from. If you say man or this one that and no we or this 26 man and say
ɔmɛhwɛ ne ba na akora na maame ka bi a wabɔ bi a wɔntwi ama no na obi wɔ ɛma obi mɛhwɛ ne saa ɛnam ase yɛnim sɛ abɛdi ne hwɛ deɛ mobɛhwɛ sɛ biribi aso sɛ mu ne nyame nyɛ adwuma. Amen. Hello. Baby, I'm free wooding. Yenti opani. Sompa FM. You found number no. You found number no. Hello. Udi baby a free. The friend is Safu Mekata na ku. Safu yenti o. Opanyi nyame hia mo pa wate. Nyame tiase. Program we na moye no. Na ku pon na yi achem he. By this time, ankwa na o SS1 2. Ankwa no se jama na te hali wo mo se je. Ya semu. Ana se mo ba phone no se na se. O mo so mo wi ase nyina no no aminim. Na mama MC afọ fa phone ay camera ne to akoda ne so o sere kwa transe na ko hu kwa no mo bo fike wo bo post ko here e ko trek enti do be ko fa ba bi me hu ba bi an kwa no uniform so mo a o ma me num so mo school na so mo hye container kini ma ma gina wa ho ya mo mpa ya Ghana nkola ne si so nje ye nya pa ni pa bia wo Asem Yamon pa ma na direct nkoya ba ne die nim die dwama be ye wo mo say yes education ma wo mo school pa kyeretren wo mo akoda no nani mo ni dwe wo seresere o asem o hello ye ka usunsun noki Oh yes. Sompa FM. Oh, stress. Okay, for your last caller. Hello. Hello, Oforisuo. Majwa. Good evening. Majwa so bapa. I don't too quiet. Oforisuo mpacho Devi. Yenti. I hope so be a hoye there. Obi a ho dene. Maminsha Breweti and Maminsha Ostofo. That's it. Na akwa we pa momo so ya the iPhone edimwa ufrana mu certificate kamunya mu certificate ufrana ntoma kakra akwa 12 years 13 years obi sibrani nkodi na ma iPhone na so di uniform di na chi John na so nwoma na ye wode edi na ye wode enye reason bia na nkwa nkete no so ya the iPhone edimwa adai Oforisuo mi dey send you kwa company kwa say best studio kwa mo so. Okay. Majwa wadwedie wansusu amie so ya no afra no ntoma kakra de amaye. Wansusu amie. Kevin mo sresre nkwankwa no. Ne nkwanta bisa mo. Ya basre se awofo no ema sex education entumi nkoda no. First ne wo bi wo sukuu wa ye kyerɛkyerɛ wo mu na minim this is education na ekoye ye nkyerɛ nkoda no Jesus fon kola no mo ye nkola bɔ ne pa o ye ba mi ani akɔ e free kyerɛ ko ba mi ani akɔ abirwatia Ofoso obi opese ofra Asem Mpe Nipa phobia no ye ma no ye 0546 883287 and 0243 585878 and 0452 0955
93. Yeah, sorry, so yeah, the happy belated birthday. The Ama Detective Inspector Bayo. Wano ewo Kenya se Abram. Na what you yeah, and a detective would deal with birthday. Nyankopon koso enshraw. Na oman kwatenti an wodeni apomodin won koso a emma ne bambo nye kese ewo so. I love you so much. Happy birthday to you, big bro. So and Mrs. Bayo. Detective Bayo no ankasa no so ne ho kani ono so edi ne birthday na watchi ewie ya etwem esa nyanya asem ketwa. Madam, happy belated birthday to you. Nyankopon kosoa na wonya wo moa no mo akoma so ade nyina emroma kwatenti apomodene ahoden ewom de etwa to nso Pearl. Happy birthday to you, Pearl. We say twice senior house mistress. You know what twice senior high school ne ba. Pearl na wa woda ma me sien kan cho so do papa ye. Nyame pa e na wo sre e de amano Nyankopon soro e ne akwada pa. E na wo sre se Nyankopon be mo wa ye na onko ye nkola bone nsem te se de o ya be ye yenti. O ma me so do papa ye Nyankopon koso a enye wado ye fo so ye sorry. Okay, Jesus Miracle for your church, Prophet Enoch, and Sabre, yes, or day, a man who Kevin, no, Kevin, oh, really, you, and then Cordano, Quanquano, Mudiago, will be birthday away, and also could day who Kevin, Vladimir Copo, Kevin, no, Ababa, why you the TV soon, Kevin's in the warfare, no, okay. Or the pair, Pearl, senior house mistress or twice senior high school, and the banana. Kevin's in the what the F. Kevin. Now, yeah, penny for your knee. Why is the Bokwa crowd? I want to job one, so. Yeah, there was your boy, I'm a real singing at that. A system of poor men tell me who I say, Nina Akoso. Now, yeah, chrono. Jesus Miracle for your church, Prophet Enoch, and Sabri. Yede kasemono ebijano na watu aso ede amaye okuafo kwa adwuma pon Oforisuo Aboagye menema ponfo yakramo yeko long time Yaba Sompa 93.1 Yaba Sompa 93.1